Yana, ban miki kariya. Ba. To ina gare ka. Ha, Vitamilk kan nan wanda kika fi so. Wanda nike so shine Vitamilk banana da choco. Domin ni baka ne kuma da muhimmanci. Mamaci, ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na. Amma samarin ga lalle shanin ka akwai dadi sosai. Abunda kike so shi dike so. Mu je mu yi harkan Vitamilk kar ki damu. Nauyin biyan yana cikin hannuna. Lalle akwai hanya. Wani hanya? Aha, kun san wani abu. Vitamilk ya samu karuwa cikin dangi. Sunan shi Vitamilk Strawberry. Vitamilk abincin jin dadi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Obey. My pomu di mbeko here. Na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye di yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia na echiri. Akuma yade. Esichire yade. Ahohwehye. Wo sisi. Wo to asentini atwetwenwo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemojamu nhyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayaresa ase. Esono se wa ahoden. Ena esono se wa apomuden. Yare bia woni efire. Enti enum aduru abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwia. Omone Ahwia Total Filling Station ne di animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata bi nso wo BA. Any seshi. Frey yen wo 0540 311 311 0540 311 311 and www.21stclinic.com. 21st clinic ana. Ye wo krom. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a. Abusumi pinyi obia enya rede. Ti ase medo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota num Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entime ma no mpafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Radio Hepa Plus husband. Enya won so be ye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixer. Apen for about mo manufo ne nkwada woni mfiedum nka ho. E pharmacies, chemical and herbal shops. Etifo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Emma promodina mapa. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye. Yare yo, yare ya. Ubenya wo a ne firi yare. Enu nti ene Dr. Fokuo oni akrobato akabom se ombeboa nti sebe onipa ne ho kye na oboa no a ene ye nhira. Eti Dr. Fokuo eye free screening e wo pechi number 1 29th November ekoji 4th December. Wo baba biara na wo diabetes no Dr. Fokuo ene akrobato akabom afasa aka no. Ye behwe free ya nyusika. Wo ya foforo bia nso no eno so ye behwe wo bosomi wo betua 200 cedis per. Ye behwe wo saa mo adura bosomi akosi se wo yare ne beko. Dr. Fokuo Yamishrao, Akrobato, Yamishrao, some audience are being power at Yamayarafo. Yedeka, Ebesi, Pacific Filling Station, Baba Biano, can be for free, and Waba Hospital, no so won't treat the wound to Asem. So be better what being up at Oya and Wumubian Swap, but we have fresh our telephone number 0242 155 935. This is from my bill 0242 155 935. Give me your Tumika Nabra, and then I'm the action. Eura, me pacho brana me shade wo bagi. Bra, aden, enen subiem. Hey, time heba me share ya me kan se yi ba kwin, ane wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia chimi ni me fiefo enya dia ba ko ebeso yen. We dia udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me kase me din wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, die nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo emro
Biom Abidjan House ana baako so wo Atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dodo na mu a obenya bi ato Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye Nipa dodona na omahwere obunyuma efiri 2017 nanso eye NDC abaye beba John Dramani Mahama ene Professor Jidan no pokwa jema edi animo no ebeye adwumaden ama enyuma aba bebre ma obi anya biaye enam nhihye foforo mo de aba o mato din adwuma pa no so no afibia na wo mo de adwuma beye 250,000 ene beba ma nkrofo anya biaye ne chese mfie na mu no wo mo de adwuma 1 million ene beba adwuma pa nhihye pay beba ma wo mo ewo banking and insurance construction agriculture and agribusiness, ICT, oil and gas, pharmaceuticals, and any keka home bebre. Obi person science and adwuma bia no. Ebenya nkyerɛkyerɛ ɛwɔ NDC aban nhyehyɛ ya. Wɔn ato ne din National Apprenticeship Program ni mu. Usua wɔn sa adwuma ne wie na wopɔn wo ho a. Mbɛma wakade ɛyɛ tools na ade akɔhyɛ wɔ adwuma ase. Asɛm de biom so no sɛ NAPCOfoɔ nso de wɔ mu a wɔn nso bɛgya aban nnwuma ahodoɔ no mu anya adwuma ayɛ wɔ hɔ. Na wɔn bɛnya akatua pa de ato wɔ mo ho. To abama John Mahama na to abama NDC. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Now, we come and say, we used to family. I did good for my country. Your crash, Flatty. Of I made my boy when you know. Occasionally, I grow so far more. Come here, I'm on Flatty. May come and say, from you to two from Shogun or Mamma, dear. Overflow rebels waiting for them. Occasionally, when you have one or two, you know, see a one. Sans provision. Wakati ya msho omo sawa magere. Shegu banza ube gimi mwoji for power wagro. Metro unyansa metro kafi ya rough. Debia mebebia mebdome medimi wabushi asa. Ejo frame pa macho wa video yeso. Medi wabushi amfuwe ni sa. Mekon kwanza na mami afro. Misimi ye program na mi be about 3:30. Ya be frɛ no chat o mehu atade o arvenimu. Na mi hu atade ya meto odwan. Ya me bobodi ato odwan ba ko ho ne mantam na obehu. Kwasi ampani ukata sofo na ba be ntoto abebire ukata bi ne me omo ba no omo de na de ukata bi ne me me de ni me ho aguro anya wo na wafrɛ me de wafrɛ me ne betima kan kwasi asɛm akyerɛ me nya wo de wo fie na wo de wo kwasi ampani wanyi obi wan si ya koto village wo be fra be je no me wo nsɛm amaka gu abrabɔ so nko wonu ho so frɛ wonu ho so ka ta asɛm no so bi na bɔ pa wo nsɛm amaka wo be kata me kata nyankopɔ nhyira wo me se kwamra fili pompo omo nkumfiri bu ase kwasi ampani me de omo domen wonu so obuase enfa uyam we yade ai ye de ruwa ba to kwatim wo bra ya woni bi o ga sa bro ne yete buase di wo kwase aka sa buase ye odia woni munyansa betua sika woni munyansa kotoba abru betua 5 million ne preach nyansa kire wo busua me de yade ma na wo da god wo sumi yatem biem shegu banza. Hello. Yeah, good evening. What's up over there? But I didn't know what's on it for not to also make my earphones. Then there was only for not to my earphones. Your number, yeah. Okay, what's the name? All right. Miss, you know why? Hello. Besuma capture our picture. I will report you to the police. Yeah, report to. Listen, we are in a social media, right? Yeah. Everything can happen. We are come out with the minimum. No, but now send it was no, the same number for the picture amount. The same number for the amount. Your phone so the same number send it this no. Okay, yo. But hello? Yeah, hello. Yeah, so the police come attempt to see me what do. Me what do please to for police bla. We are kwasi ahun. Meet me what let's show you sapa. Me wife my typing bibia.
course, I'm here. What's that? I know. You will be Jimmy for papa. I will take you on. Miss to Kromea. Remember to Kromea. Minu atemo. We are quite siapa. No. We are medini. Yeah, Milokodo. What did you tell Milokodo? Yes. We are stupid. Now met your answer. Okay. We are Jimmy for check picture be what we photo so. You have the right to call me. No, only we are sending you phone. So media. Me only we are sending you phone. And I don't can tell them once and be me phone. Yo, and then family home. Me see I don't can tell them once. Hey, now what Jimmy sir? Continue talk. Met you Mama who say I'm now Kromea. Me. Okay. Mama who say now Kromea. Okay. Me say me quite deep. Me report to. Good. What's the baby? Show me what you feel classes here. Me bounce it here. Me report to. Now we say obi na better sir. Me 3 years me one wife me. We are Jimmy for papa. Me no attempt you because me record me no attempt. Me no attempt. Me see. Me call really feel this here. Me no attempt. Me call really feel this here. Me father pressure was here. Shamo. Me show. So now we have I'm telling you. Okay. All right. Mission is here. OTEC 102.9 FM. Asem OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio. Assemble ba, OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio. OTEC 102.9 FM. Yeah, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, OTEC 102.9 FM. assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, assemble badebio, samoba abadebio. Me did the Krobea Nana Yao Asante Shanelson. Yeah, 102.9 FM. Me say a yadusnya, a saya trend. If you do that, Cosifiada, don't go, because the Nomi and Sasso, and then name a bigger Frenchia. And what assemble the Wasana, you make you for Abasana, it's 102.9 FM. So, and it means Naya Hinta. Ya you ya ni na e me assemble badebio ya waka intano chefun se assembly ba ya betche wa bie na yesu sanye ya mekumi
asedan kawrade nyankropon ene ye fiada na mi free baby na ba ye na botaye ni nyina ne same banama be pesika na nso abrabo yimu no akwa ya me kominchi enko ena me komani mu nso enko enti amani pa mama nhunu de wonyo wa abrabo ni mu ena wie yemfa sedam awurade nyankropon no wode enefia de yinso asadum yembio ena ya bosom ye toso duba kwida toso aduonu nso emfimpinu ene aduonum ne yeda so we awie ye hia se ye ba besom ye bema ye nyina ye ho ye hia na ya ma ye nyina ye ho nso akoaba afe ye bema ye ho nso afrinsiapa ya ba 102.9 FM Tech FM so sabre ya ye kasa adwumadia ye die ye live wo YouTube ne so ye sign so ye live wo Facebook ne so na dia wo be ye ne sa wo be hwehwe Otech 102.9 FM sheshe Otech 102.9 FM na wo sheshe na hunu a ya hye mo a mo hye ye wo Facebook ne ya mo hye mo ma manua no mo nso nya bi hwe ma wonya bintie na wadwenkyere no wonton fa homa ye ne yenkenkan eno beboa ma desuane adekire ewom no wono mo afabidi atu won hofo ewiase mema na mo kwan ware ekwan tenten na matuo no babi amaba bedui mayire minchie firi mabusua mu enti ya na mitutu manamo yie eya mi hunu me ho se mi frantomago enti me mpa pripragro ena wie wa adwene wo ho no ya adwene aisha ne nso sentomago na fra wo ensem fatase wudim pripragro ebasa emwaw akwantu a wo wo na nuoma beye si one time bisi basa na dia maw ebasa wa hweye na yensansa ena wo senko awie yenchiachia yen hu bio DN Radio 4 fa show ne live for London ya wadache hima Radio 4 wa Denmark one more fa show no aba what radio ni Amansan FM Patmark Radio ni Breni Radio nyina wo UK ya wa Kings Radio ni TV wa Paris ene ya wa Otech Radio so wa France one more fa ye baby biara wo wa wo hye ye mo akwaba baby biara wo wa wo tie ye ye mo ha eda wase selfie no da so da ha na wo tie 102.9 FM awiabre mu se okọ ye YouTube ne so a ye wa adofo ye wo adehia onum nyina nso kan ye ho okọ ye Facebook ne so a ye wa adofo ye wa adehia ene omanfo a ena wiei onum kan ye ho boa yen se yemfa asem beba de bedwumadie no yemfa mramesom baby biara won so wo na wo hweyen na wo tie yen ne dwumadie won so wo ka ho bi na nampofo berema agye adwa ewa ha akrampofo akwaba ye ni akrobia ompom te sai adom na so e nyankopane adom ami me nso me ho ye pa attention na ene ye fiada ye fia bi na ba ya ya san hia bio say ye ba bedi pa na ya sa akọ na ene ye eda empia owu ye ewo emfimfini mantem mo papa ye boni tio no ya ebeto odwa se akromfo ne kokon no bra no akobo nto eba no ene na onomo hye na yiyu ase okay enti ene de won mo ayo no se wakoyifunu no edene nam emfanseman empesua ne so ene ye constituency Krobea nkro ene omo de efruni chini so sebeya ye besi akakra na amanfo abetwa ho ahia na wonum asua na wonum ade afiri ho e de kobia bi foforo enti sese nkakra yankopon ya adom o kena de papa no besa akoda besa akonchi na Ghana yekun akra ade ba ko esefata se ye yo ene se ye hwe ye ho yie oba de achia mi ho akra we ba den ene wie ya san hia bio sa na ene eye fiada sa pepepe ene ye ba besom sa na esoma ye besom no adofo ene adehye
eka ho bi ensam hodoa ya de ba no yesi ya disua de yes ade a kira de very good na ena awia yi awura bai one ne ba ya akwada ni won finsi aduonu ni akire ni wadu ni mpedi fieso na onomote kama na nyonko bi aba besre ne samame adwuma bi akire me so na ye kwa koye galamsey enti oba no mane kwan ma yane ne nko adwuma no wonko ye bi da aseboa wo benya sika na odi atone ho afedi aduru anwumre se fata se ne ban ba fia akwada ya ama na anu aduru akwada ya ama na ne nansa so enu okohu krache no obeka kire ne se me ne wo ba ne kwa akoye adwuma enu okate se krache na wonu a wo be fa ne kwa ye adwuma no wo wei o se ma ye duru kwa mu no wasan yo edi asem nie kokwe na se obi a wo se woni ne kwa ye adwuma no oduru kwa mu a wasan na ni ade no ansan fa na mafie na wanfa me ba ansan mre me na nsa ti o yan kwankwa hwehwe galamsey side baby omko ye so mo kwa ye adwuma no a owura na wu ya ni padua no hunam nyina wro na enawia isa asem we ya watie ye busa se aso akwada no eye hwan eniku no asem na no hye na enawia ye bewuram ye behwe ye behunu baabi a awiabrem susan ede brode ho no enso befa mo kai se owura bi kwaso a fundaka anajo wode Corolla ka bi na kwaso a fundaka mo kai se na nanom ahema ne mpanyimfo e wo kuro ni mo no eba abu akwa police station be ye report sada na poso wo ho wonom de asem ne hye ne kwasi ada ne nua ba wo ba begina mu o so se ne nua ne ekọ na watumi ama no wo mo de hye kwasi ada ne duru ya onom anko ene sank wo munim so wo tetam ye wurafi ene wo matena asem ne so e wo abu akwa manhia hemfie na awiabrem ye bewura ho na yakobusa se na nanum we anyanyam bi owura no wose fundaka na na yobre no ehefa enana odi fundaka eko eno ya asem enawia ye behwe no nso ye ni otani ya ya bebon komo asankese bi asi ewo no nso mpasua so na ye ne awura bi nso akasa ni nyina ye nsem weka ho bi a awia ye de ba besom na se ye ya ye kasa die ye kwa homa ne so na ye ne Ishmael Ajimaidua honorable akobon komo honorable awia ma ho papa me joso pom te say papa mi kuso na wo shame se mata fu mi nebre very good ya da awurade nyankropo ne ase da won so ase awia ene wadwuma den ya ugusu a wo bosa bre mi wagidie se wo da so nam aproboni mu ana mawie papa mi pete ona bo kasi me na da o and doctor Asante ona bo kasi pat ma da padi le ko e ko bo ku ase o mu bia le so ale ko bia le to so pe e to pe to pa du pro ene ne pe di kama as much as school kama pa ne do wie ya no ko bon se ne de ko bi mi ensa aproposo ana go kru ana pa du kru ana ka so be ta da ana ko fatme na da bo ajuma wura o sha go chip company ho ba wo ti ene kan o de ko production apa etu wana no okay mo na jina baabi a wugina na ye no won kasa ne ente won kai poku krom enra okọ ho edi asem na asie bra wo koduru poku krom no papa me dashi dan am du poku krom no na aya we ho ayesu ene dwadwo yenya ne sei aye abrancha feno ampoma gofred awnya fisha adwini 20 years na wo tagina obopoku krom a obi enu ando se feno shushi abranche ewie school churches me tete e bono modern enti bia ya me ya aduma education abai obetime nya bia de akọ na abranche ye dan yo fofom odi pa no aba na ni nanu na nsa ana dan fo baako abranche fen apam enna fo be fen se o me enko we frɛ ahwedom o ba bi ye galamsey ho enti o mesem me enko o ko galamsey ni bi awon ka tese o mane enko fo galamsey bi den nyina osuro also man we de nyehu ntomane enko Dabi ni mane enko o si ma enyehu ye kwa ade se me apam me kan
Bibi anya de so menko. E ho talk ma me dey talk from an branch from school. E fa ko so ka say ma. So menko ni test na wo come give me. And one seed na me from church na me ka. Mo bi na da ya jana ni na ya di. Oba ta papa oba open ba ye. O ma ne ban to see. E ko talk go be. Se ne be ye be to jana watch bu so. Wa me. Abanche no mo ko na di na ni. Adi nansa. Na so pepe ozu okam no abanche kan apam. Okay, apam. Amaba, na ba go for the Osman. I go for the mercy. Of the abuse. Go for the birthday. And then I can say yes for na. Ye do go come some of the ye pa and some transfer. To quite flow to it. I have a paper abanche so see ye. Say oh could be planted. I'm not going to so could be. And to ban there. One cock. Abraham nyina ye ko le enti na sana de ohun dia ihu be wafa onpe ana o ne se asena wuki ba ko asena o ka ti ni ye te to ma e bi ta kontu ko go fa da sign o ba fa ne so be nya no ba ko bi se na si wa ji papa e bi na se pepe no ati hu e tu obi e obi si kan ya ke obi ohun If you are somebody, and Penyampa, Penyampa, there are about time that you understand me back shoot. If you shoot, Omukoya, but I'm saying, I walk, I shouldn't put them over big papa, I bet in it dance room. Or dancing papa, Wanaya, Wanantin, Wabutu, Wabutu, and a chino in so anyhow, and Wabutu, Sumisa. I said, when you are ventured by a betting a home, one puffy, and yes, and get chocolate. Mamma, so we are petting the machine. And person. I go for dinner wood, or what tea soon. I could see because it's sign with the serious one. Papa, make us a one, and no, I'm looking to share my so much will be in the ebony of the country. You could cover that the advantage to people say yet. About some mamma on Tiachi. Every say, oh, friend, come over and see. Now, some who are common. Okay, I need to remain Tiachi. And to cover fast so that the phenomenon, the money. But that's not going to be I'm pretty sure. And then I got into potential with a wine. And the police commander and castle because Commander, I saw about Thomas, I never interference or which way. I have been before you know. I think that's possible from. They say piano, a DP. Can I say dear? A branch and a panel, anything and for the reason in the plan here. Can I and midday? So said, I hope to the book, but you must say, I play with you. Then show my price, the factor, everything now, boy, and so poor. Yeah, come with Cocuno, different Cocuno, and also Cocuno, Plum, and let me up, and she must me for so. Then to couple, stop on in here, with me up, boy. I'm actually much me for which I'm wanting. Commander that I started with Papa. And that day, my man, you don't know. I'm in a catch, no party. Or you say you will be in a cool. I don't know about it from Dabi. Or Yali at Debia, as well as in so you saw Yali at Debia, like a banner say, and I'm about to talk and say no moon yet. It should be no. Oka chemi se bana nkobi osan ekuku komeye today ana amana wo apam wo ye wo djuma ahedalamtie no sam na akone na me ba apam no ebe ekoko to no ye but wo wo egbeke eti bebi e ban papa ni kiki eni so papa ba ti se ye so and all coin, this is because it is what I think to was saying, okay. Ajimadia, ya now line mu ye chichi, nanso obeyen day and Rabonemu, into ya no wa network ni yamaye. Anyam bia ma minute say, a pamono, or badi fie, our no ma me who no. And we be fan the back of shoe no a free fear ho so one more gala site yana upon birthday and a brand new chamber pension of the 1955
maame ni kura o di phone no apam mo no spray maame ni say on fama ne ba ko pushi me mfanko apam ebe tia maame ni phone no ono kwa na spray ne ba say man no so ko pushi e ko say and then call me adi asaba tie ha na asem ne ba ya maame ni busa apam no apam ne ka say ne ba ne san wo kwa mu no anyanyam bia ya sa busa ne bio say ne wo san wo kwa mu dia eye den na wa wo site e na akwala na ko ato o kan de en maame ni six no hu apam be de nya ka jan ku ma ko de so omo no na ne ba ni wo ni pa ko no nhwem e mo no entendra ye ko station officer no to come to give como essa creação essa aí e mas na foto de muito muito para tal e finne o channel essa amra e anura é como combination bia do mais bia o seu take up também for the say ye ba da catch na se daí a to que chama me que se de papa a station officer to come ene man pata to ensem am so me hwenu okay na anyanyam bia sisuma me bio wo kire say omu free poku kromu no empotem mo ben na wo no mo call ya no mo kwa akoye gala no papa udu achoma e wona branch udu de fi bi doctor ana fi bi deji e bu ba ko na ho abanti aye peno ko pusu ani akam ekoye nti adromu no an kasa na galam de bi no nembom ni tom ke 20 bi ana galam de bi wa o mu ye ami se kwenda so ama chief mother or affective me DC honorable discharge madapan MP asa se amna bi mu kaka so ami kase no o mu so mu kaka kata na bia so e bu pom e ahwem eni ni potu me galam ti bia okay afa ma yenhwa de bi wo mu kire se body no o mu ko hu se eda ne sen position ben e sha amnam enati abu agu ne so eda nsuo bi mu yetu amna na nsuo na tem na eda sei adibadua baba da sei a branch of competition e wuto ensamnam se bi enye fete se bi enye fete amna enye ball amna eye galamsi amna eye moduma e hotel e mum ana ba di no dem so no butu am to no butu asana muyi ma mo dan amye di galamsi amna mo mo ci mum na abante fe ku toye enti apam ne kire se maame ni busa no ka kire ne se ehimfa no mu duru ya kofishiu esan ya afedi ya ko husu wu da site wono abante fe apam ka kire me aye o mu duru James school mo papa se mi timi ye ba ma fo bia ko ko James school mo no papa enu wa kra football park ya be ka po any center se football park ni sama ko yi pa o ko mi po ana ke James ni center enu wa kra o ba te na ka ti tie na ko si ko mi fie o da ke James no ko mi fie pepe o na bank e fa na fam so si ye na ma me so on tia che apam ba bia wo ye adwuma amlem na ne ban ko wuto yo kaka na me so nya be on tia che okay pictures ne de ye wo ye de beko TV ne so am omanfo ahu woni entumi nkọ ho no ebra ye koyi body no ajemadua net sei twane mfonyini fa kire ye ye se e ganimpo ye kare baby e kane bema na ne kete na no baby ta tem se ne ko no so ti ko e ko ye no agbe se ne bema etia so ne kete no tia no bia ye twane mo mo ko ho an hu nyina so ai awro ne hu nyina awro ni jema pa ye pa te ante ko en so di be nansa ko du fu ko se fu di ai de asai na na so ko kete ne de enti sese apam no aprosifu afre no ya che no ana onenam ho papa dasi sa wo ko mo ka tenis ina bote ya tun ne makene sa apam ya o bi so o me shi akwa ba ku fa ku dina o tina bua mo hwemu ma pa ekini akoso ne nkwan abanda fa ku shi eku
and in club blue. This is a snap, but police commander, so the country is I think of the Kenya being and someone was with the citizen on Asem for Asante. Okay, mo one DC any MP any abidwa for monto aprobode so yenso yeta wachi de besi bia no ye besa ba wo nchen bio atiefo we eye honorable Ajimadua Adujama assembly member na ono no osi ya na mu nso ewo ne mpasua so asem wasie ewo pogukrom abranti a wonya mfinhia duonu 20 years ampoma Godfred pa eni din a ne maame ene ne papa de to no na emom ya wuni fiada enti afre ni kofi ena boys nso fre ni shoe enti wo mo fre ni kofi shoe na sa kofi shoe ne nwonko ede apam ena apam no ekọ kofi shoe no fie ya na shoe ne nso ewo fie ho efa ne maame nkokwafuo mu mpaboa ahye ena ne maame bepie so no si kofi na me nkokwafuo mu mpaboa die wo de kwa he ena wo so ma ayi me ne apam ye kọ site yakwa akoye galaka cross be nkoso na adwuma mu ena apam ne kura bebam bia beka se ma eyampa ma ne mfa mpaboa ne nhye na ye kwa basesi a wono nso kura se bio obenya bibi kakra na odi aboa okay ena maame ti ase se ne monko a dakuraba wo ma eye gala nanu o ma eye gala ne nansa so maame nam kro ni mu enu okohu wapam no se na waba na wunu shushu wawai osema ya korno ye dru kwa mu tra ufia kakra ko ye nim kakra bia ena shushu ze onko na osro gala enti wosi wanko well yentena se afedie maame ne wo ho shu beba no ate yesi yakumobi obi awu nsuo mu no akowuato afedie wonkomu a baabi ankomo kwa akoye gala wa apam ne mpesua a wono site yo mo yeso adwuma no eho ena ne ba shu akowu a odansuo na ono mo akoyi body no emma se wo hwe body no a etiefo ano ohye sa enkomobo we ya akoso yi adofo amutie maame ne betumi agina so aka ni people se ne ba shu eye apam ena akoye ni bibi ana sesei wo hunu ne sen sa asem we se maame ne gina so ka sa apam no enim ne ba ni wo hu bia wa wutie one yen be ya adwen ana na wo ne maame ne be ya adwen ana se ebia hunu ne se ebra wo no mo kono osi yampa na emom ono nso fa akire boys ni sikape se wono nso kwa akoya adwuma enu akwa akonya sa problem no wadwen kire to ma ne yen fabre yen ewo Asem Beba de before number ne so ubetumi aye voice note na wo de abenne voice note ne ebebo number wo de be fa so aba no eye 0244 211 772 for WhatsApp voice note fa so bra 0244 211 772 or WhatsApp voice note menka se frɛ me se WhatsApp voice note se ba ye bebo ewo afidie so na ye de ama okay kofi shushu ne maame eni Ajimadua ekasai muma yentie maame no na no asem Pipacho midin di yakuma Pipacho minche mu kakra ne se ukuada anopa me ya me ko site ni bi nti me de bare ekoton ne ma koton ti ukuada me ye sa me ko me boaboa me hu gu ka mu sa me ko nti na me baba akon so no de na me pɛ discount man me frɛ na onye nti ya na me ba ne bae to bae no ka kyerɛ me sɛ ma be kɔ site nti me mpaboa me de kɔ afom na egu hɔ no ɔfa ahyɛ na me sɛ me ma ne mfa mpaboa ne nhyɛ nti bra ba ko a ye ni din de apam no ɔne no nso no ogina ne nkyɛn ɛna to ɔyɛ na bla ne ka kyerɛ me sɛ oh mommy ma ne mfa nhyɛ na adwuma na ye kwa akoye no na
ebeboa no sampa boa no ne ebeboa no na me ba no shempa boa no nti wo shempa boa no owi e no osema ama me wan sidi nkotokoko ena me yi 2 sidi ma no na ode o mo ko e na me so e ne wo ko de a me so me ko site nti hwe wo so yiye ti me ka sa akira no na me de me ko e na o mo nso so e ko e ti me so me ko ton me ne ma no kuada no ya wada no me ton ye ya nto na me se ne sa me ya na me nyaka mo pa no e na me pra na me hu se bla na one no ko ye no wodi moto apam no wodi moto esi bagnaza ho menimu ho nso o mo wo kwan ho ebe kwan ho nti bla bi ye mo bagnaza wo ho na wodi aba besi ho ti me hu na me ye mu hye na me ko ne nchen na mbusa ne sai ada mo ba no wasia yaba na me se na mo ba ye no chuwai me ba no nso wodi kofi na o mo fra no ni ga na mu ye shoe o mo fra ni shoe na me se shoe wai ana wase shoe de ya kon shoe se o nko bi o mu dru school bi wa yanim ho ya fra ho King James wasi from one dia no ekoye timi so menya adwin bia nti mamusa ne hwe na msa beto ama plaso timi wiye no na me fa ma atade a me kwa afu police station wa no me no ma hu sai ayi galamsefo ebi tete ho ebi giregyina ho na me de me twa mu koye timi ba ya be ya aduane bo ekobo be no nso tam no na ne papa ba no obebusa me sai na kofi wai na me say kofi ko site na ne papa no edan nani a oye de okoy wono so anka bibia anche me so mentehwe nti ari achi kwasiara no na sister bi me sorry ya mati asem bi na me baba bebusa ne ye kwa ye memnenda no watete say kofi ese ya wone sekan ese wawu ese wonwi na me say na ne me so memente tabai kono baby ana me pa cho tama me ko hu body ni de me hu se ye twa ne ho baabi de e wo so me pa cho e wo mankran so mochire kunsu ekwan mu mochire me pa cho se na apolice fo an se chi se ye project 30 o se de ende ansa aha me pa cho wa police fo ansam e wo pokukrum ye de na ba pokukrum hase papa we de yentimi ankyere fi se yeni ho enti chisa aja adomfo mo ana mbebo ahwehwe mu amayen ame yehu se wo na de ne koye e ho no nso a wo mu koye no e ho nso no okowu toye ade aye bebre se wo be fa ne kokun no ende wo nyame na nsa me de mentimi improve se wo be fa ne koye no okokun na na se wo de ekoma wo bi o se akola ne mfunsu o eno de chise be me yo hatasuri enenim eja eno de eya asam minimu de mi ntimi improve Asem baba Dabi okay we ye yakuma ono ne kofi shushu ne maame ena sani asem ni si ya no o kirekirem de akire ye na chese apamui bra ye ba befa kofi shushu akodo no onu gina hobi a wo ka se adwuma na ye kwa akoye no eye wo mpaboa we ya akra ne beboa no enti ma ne mfa nhye ene se ofa hye ya ono mo akwa sa asem we enso akọ akosie no na ade ne ba ya no what some people are saying the ebinumo ka ene se krache no enya nwanwa se bia ya twini moja ene ya to ne twene enzuo ni mu ena de ebi nso ka ene se enya nwanwa se bia entokwa bi na si ye ena bia hwenti bi bam ena bia nam so akrache ni wu ye ene wom koto ne twene sa enzuo ni mu sa asem wei ebi si wo homase number 1 ya owura no kwawuda galamse ensuom na ya hwehwa na yehuna fe ya kobo posifo amane ama posifo aba posifo ba ya yi body no ya de body no adoje yehunu ba bia body nafa akire ya ansana ya kwa akohunu
body ne say abusunya no ahan ambulance dia ko police station ye no kra no ye chi ebinom ewom na saa sem we ya asie ede na wo wadwene eyewo ewo ho voice note number ye bebo na ye de amamo but ubetumi nso asende o normal message menka ase frɛ ubetumi asende o normal message enso de aba normal message a obesende aba no asem beba de before number kro na so no ubetumi asende o normal message e de aba so ama yaje na yakenkai onni akukoduru a menko ho se wo kohwe krache ne mfonyine ne bi na emfonyine no se wo hwe a adofo ano ohye mebema akrampofo adeskrabo sene emfonyine no onu hunu no enso edefa bejema akrampofo na undescribe hwe sene emfonyine no onu hunu ne fa emfa nkyere etiefo na etiefo nso ehunu enioma eko akra what do you see akra dia na uhunu ana da bai ana efiada dia betmesi uhunu dia akra o hye ase eye jeans ado meba o akra for describe no omo ewa akukoduro no yeah ebetumi akọ ye YouTube ana ye Facebook ne so sesia na yede beto so flash yakọ yede to so flash kọ na we no apostle daisy ade nani ane ankansa wa mani na ye ble aha enti ubekunu kakra de enti u search for tech 102.9 FM ubetumi akpe kakra enti wo yeah akra edikan no anwe egu ho anwe a yetuo egu ho ana yede eye rubber poly bag katia tintin ni bi no black yede ato ho na yede abante no kama positive woko ho no yede ni akoyi body no yeah na onu mu de wo se toa na toa no menim se ne nan no nifa no ye twaw se wo no so na awro ma ayesa de a ba ko ne de benkum no toa no hye no ana ne nan enifa no na sede ho nyina ro awro aye ko ana kora na furum nyina so awro ene so aye ko cause wada ya senti no ana ne nsa benkum ne nsa nifa no enso ho nyina aye ko nanim so nani kosua yi ne nano na hono ana nanim so ahohono ne nyina so anim nyina akora ne nyina aye ko se me kan na watwa mabontafa a na se wawro nipadua na wro ena nano na ye de ahono o suspect say ya twe bibia fia yeah de nano na sia ye no de on se asa obi buafu na wasom nano no so o jase obi o se ibu ha ne bufu ana se onwa bu obi ama na wasom na wase wapona nano no aye ha tenchen bisa no sana ablante no anu no aye na in fact very terrible terrible o akukoduru a obetumi ahwe edi ya ni akra enye enti e flash ho kakra na ko enye yes enti ya de asie e wo ho no eno no anohye na ko ye live chat ne so a live chat ne so no ye wo jo ansa Richard wo so eno wo say akra krachi ya se bi de ye bibi pa o something else mebel and I was good afternoon na ya Krobea Asante one wabedafo na se say dia wo hwɛ sansem we ye ekoso no a na emu eden krachi ya se bi very sad me amfonyini no ma hwɛ na awerɛho Stephen Obin ene Michael Afuakwa ena Muhammad Abbas omu nyina asem kro na no oka se krachi na asem no awerɛho pa na ama ene wo kyesa Krobea ade no ya asem o Doni waka wose nana asem we pa de apam no ensesenka ba this time kra ye jano emane nante esenka prosifo di nkia pa baabi e de na tokra ansa because ahwe ya bibi kibia wotumi frim dada ka ahamankwa de ene wo so no nso kra suspect apam no se wo de wo si nipa no osi wo kwamu a e ba ne sai no amafie no okowu to galamsey site eno ya asem ono busa well afa Ernesto wusu apiaje wase akra Krobea apam no yenche no na yemusa ne nsem obi nka asai wo no na emom yenche no ene wo ma
was site where bar police station ho nyina no ye interrogate wo mu yie wo mu binim bibi e course akwasi Eric manu wono nso se anwaka afo ni mu anwankwanta trade junction o ma biem wo ho na ono mo etie ye Anthony Opon was this wine dear I will blame the boy for not listening to his mother ne ma me kai na wantie empanyimfo se wantie ene onwam se watuko a great lesson enti na da mo kase mu dwumadie we ye de sua de de kire ye ho ade no akura sasem we de bibi wo ebewom enti na me mpe namfosem no na na Krobea sansem we ye enti na me mpe namfosem no enamfosem betumi de wakọ baabi a wa wompe William Doe e woduma na afọ eno no kasa Stephen Obin osina na the police you arrest the boy apam no now he should be arrested. Okay eno ye live chat no ensem bia aba enam voice note no nso abegum abedwafo bebam na yabusabusa nsem onmo de wonmo adwenkyere enso awura enkomoboyi mu na ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital for ase se wonom ebo ye chidom ena wiei e wa Asem Beba de bi show yi so Dawood fo ene de Dawood 360 capsules no onmo de aba eye topa ye na ye nhoma se hwikwayem ene ye twitwa nhoma hodo nso akekasi ani e de aye Dawood 360 capsules yi se wunya se aduro we bi na se wonom a se sisi yade enti waye mrempam untumi mmadwuma yie oba sebe wadwumaden ama usisi na toa uduru mpaso a onye hwe Dawood 360 capsules ne bi na se ononom a ebeboa wo ye wo Dawood ointment ye no de eye hamama no atwetwemu nsuo no e de afrasra de ayesa ointment na se unya bi na se wo de srasra se sasabro wachiri bremo wapo so na ye wo ya eyi saa yaw ni nyina afiri nipadua no ma ade ho enurei wo to a tonimienu bom utwie no na wo nonom baabi a ye ton no Ghana ha bia no wuramu a ubenya bi oba otaka femfia ha hwehwe Asem Beba da bifo na ubenya Dawood 360 and Dawood ointment ne bi Fred doctor ne wo 0244 886437 0244 886437 obeje so Time Herbal Mixture eno de eye tridi yade aduro yewura Dr. Kennedy Agyemai wone ne mrantia ye hwehwemu awura paye brantiom na hamama enubna enua hini ye tumi tu atridi yade malaria ase en won mo aka bom dia ye sa aduro we Time Herbal Mixture ewiase breni afa entintina ho ma yade meka wonto ho entini Time Herbal Mixture se wonya bi na se wonom a adofo ema wo ho ye den se tridi yade ba onipadua ni mu a ema wonum to enti wontumi ni di honam nyina ya obasa no akoma eba peri pe Time Herbal Mixture aduro ibi na nonom ebema ho aye den na wagina so wate oba KNG Herbal Center mrum abinya house wa de opebia abenya atonsumo na ko junction KNG waso ye ba ko ho afi ba bi eto nu obia no de owuramu a kasa wo pe Time Herbal Mixture fra 0244 417 669 dia won't ask any betrim Naskeba Clinic dia e ultra modern herbal clinic na sa clinic we no kre me se wo se wo mo dia a doctor for Africa ko India ne China won mo akosua de efa enompe ene nkase ayaresa ho nsemu a enti won mo aben pa enti so wo dompe anaka se ho problem na wo design Naskeba Clinic for ho a ba bi akọ ne ya bolo we wo ma bio wo mo wa hene makokoben wo mo ni wholesale ena edi animhwe se stroke yade aka wato ho awo ho aye woden se fibroid ana hania na ehaw kokuram yade edi wunya cancer any kidney problem wanya bi esichire yade a wobodi a wusum bia no bra Naskeba Clinic no omomwa 0244 120 269 eye onom enamba na okọ yen Facebook nenso so a Tano so Music Avenue ena Abisap owo ose Nyankopon nhira mo Atega Cynthia ose akra bia Asante mi wo pachi number 1 ewiase wansuro nipa wonyini nche ewiase nsem wesisie na ewie ya na eba no Asugri K Abraham ena eka ne sei. Please show the picture again
picture no ya ta show ni bebra wan hwe o ma broko ntinya abotre why we kura say ye ni no blare entia no Felicia dua yo ya de beto ba kwa sama why Azema Ventures Chronom and was na asem we party obi nkasa apamwa na emom se ne ade na ekeka kone de akra something day somewhere Azema no and I'm a honey rider and was Nana Krobea this is too bad Mustafa Said about Facebook this be and was akra udwumade we enti ne ase ya adesua ne adekire no adesua wom and adekire nso wom papa yankopon hira mo pa wate ene da sansem pa modeba na modeba besumi okay abedwafo bebam na mom ansana abedwafo bebam no shushu ne maame moma yensantie no na abedwafo mfankasa ibacho midindi ya kuma muntie ni yo muntie ni yo minche mu kakra ne se fa picture ne flash so ba ko ukuada onko ho na monko hwe picture ni bi me ya me ko site ni bi nti me de bare ekoton ne ma koton ti ukuada me yesa me ko me boaboa me hu gu ka mu sa me ko nti na me baba akonso so no de na me pɛ discount me frɛ na onye nti ya na me ba ne baaye to baaye no ka kyerɛ me sɛ ma be kɔ site nti me mpaboa me de kɔ afom na egu hɔ no ofa ahyɛ na me sɛ me ma ne mfa mpaboa ne nhyɛ nti bra ba ko a ye ni din de apam no ɔne no nso no ogina ne nkyɛn ɛna ti ɔyɛ na bla ne ka kyerɛ me sɛ oh mommy ma ne mfa nhyɛ na adwuma na ye kɔ akɔyɛ no ɛna ebeboa no sampa boa no na ebeboa no na me ba ne hyempa boa no nti wo hyempa boa na owi a no asema ama me wansi di nkotokoko ena me yi 2 cedi ma no na ode omo kɔ na me so ene wo kɔ de a me so me kɔ site nti hwɛ wo so yie ti me ka sa akyerɛ no na me de me kɔɛ na omo nso so ekɔɛ ti me so me kɔtɔn me niema no kuada no ya wada no me tɔne ye ya ntɔ na me sɛ ne sa me ya na me nyaka mopano ena me pra na me hu se bla na one no koye no wodi moto apam no wodi moto esi bagnaza ho mani mu ho nso omo wo kwan ho ebe kwan ho nti bla bi ye bagnaza wo ho na wodi aba besi ho ti me hu na me ye mu hyeme na me kɔ ne nkyɛn na mbusa ne sai ada mo aba no wasen yaba ena me se amo baaye no shuwai me ba no nso wodi kofi na omo fra no ni ga name ye shu omo fra ni shu na am si shuwai ana wase shu de ye kon shu se onko bi omo dru school bi wa yanim ho ya fra ho King James wasi form one de no ne ekoye timi so menya adwin bia nti mamusa na hwe na msa beto ama plaso timi wiye no na me fa me atade a me kɔ afum police station wa no me no ma hu sai ayi galamsefo ebi tete ho ebi giragina ho na me de me twa mu kɔye timi ba ya be ya aduane bo ekɔbɔ be no nso tam no na ne papa ba no obebusa me sai na kofi wai na me say kofi kɔ site na ne papa no edan nani a oye de okoy wono so anka bibia anche me so mentehwe nti ari achi kwasiara no na sister bi me sorry ya mate asem bi na me baba bebusa no ye kwaye memnenda no watete sai kofi ese ya wone sekan ese wawu ese wonwi na me say na ne me so memente tabai no baby ana me pa cho tama me ko hu body ni de me hu se ye twa ne ho baabi de e wo so me ba cha e wo mankran so mochire kunsu ekwan mu mochire me ba cha se na apolisifu anu se chi se ye project 30 o se de ende answer me ba cha wo apolisifu ansem e wo ai pokukrum ye de na ba pokukrum hase papa we de ye ntimi ankyere fi se ye ni ho enti chi se aja adomfo mo ana mbebo ahwehwe mu amayen ame ye hu se ho na de ne koye e ho no nso a wo mu koye no e ho nso na okowu toye ade aye bebre se ho be fa ne kokun no
and the Wonyame na some media meant to me proof. So befa no koye no okokun na na se wode ekoma wo bio se akwala no mfunsuo eno de chise be me yo hatasuri enenim. Okay. Ose eno de ontumi mprofu na emom ensem ne ensa no woka se krachi befa ne ba no ekokun no 1 se wo befa ne koma obi ma yekokun no enu ye 2 ana se ono ane ba ne mfomso ena amana ko wuo eno ye 3 maame ni nyina so a odi busa asem na odi abedan asem beba Dabi fo no enie good ambafo wa bobe medi enyina so miensanie ehefa na wo defa akwa maame na se na yemma maame no so shedin adesua wo mu o ya akwa unim ade a wo wiase ase nipa hu ne se mpani se pani ni hwe kura no sebi owa batwe pani a woni hwe kura no sa batwe we de owu bi na sa abatwe no anya ana nye sa ye kan se na batwe Dabi eye abatwe akra ne yade wotumi twen hu nusu ne ne ban abufo bi ono amene ne lade ti pani ni oni hwe kura sa abatwe no nko ade owu bi to kasem a ne wati hwe Krobea empani ohun ewo niema bi a yene no ye ben wiase ye ba yi ana ya fa nipa bi di Kristosom ene asoma hodo bi adandan niema bi ama na niema bi ayira awe system na ya brabo a ye bu yi mu hwe Nyankopon kasa through mind nyame okasa to nipa wo so ho an nyame kasa fa wadwum bakra edu ko ba bia wo so ansa wadwum no me nyanko me kodi mpo ka me say yes me ho ye me say okofoka was no ka we menfo ena na ye nananom so wo niema wo modi ehye aniema bi nso e mese bibi si a e ka wo mo e mo hu obia wo ne lucky leg okọ baabi yes. o poli lucky leg na se bedin kunim yes. o poli bad leg na se what yes obesan obi owofie empo owofie na enkokom yenu e twantokọ a otun ka se nemenya hoho ampeniampa so obenya hoho anasa wowa yes ebe fanity ho se what yes o se bebenya hoho yes ebitimi nwansi san niema wanyina no na eyade a akoyo se eya talking drum boyen kaye e ma ye hu de ebesi wo yanim eso ne yesi enye ayabosonsem ya bone nyina tuagu ene nkofo bi di o ma adwene mom na e kire se nyame se ho e ba ya nyame no otimi fa san niam we nyina so e kasa kire wo nipa desene a oti wiase hwe Krobea mi bisa enema miensa na afiri apam ho enema miensa pe na bisa afiri apam se apam obefa akwa ni frifie ana wa mefa na frifie wan ene befa sa shoe no efiri di fie ene koye baako ana se shoe no so no odi ne ko no se shoe no esi kwan mu a de ne si apam kwan se osan eba ne maame no a obeje ne ho no se me ne shoe e ko site ne mom shoe esi form se onko de ne si ne kwan mienu ana baby a ye ka se sa shiwi ekonya na konhye wuo da yi ye mi se ho se eya site ho no na apam okọ adwuma wo ho ana na onko adwuma wo ho etu oche ana wante wote ya de enti no mbabusuafo so amane miensa so eti sai na so miensa we emma memetimi a kire se apam is a prime suspect ye betumi de abono yes sandi me miensa we yes send me me say we be to the apam so we are prime suspect because wo na be ja kwani frifie ana be say ma me say me ne shoe e ko site e de ni si kwan se me kono she wasan e paka free site ho ba ye no de na e ma o kwan se ba ma me no say eno e bra mbe se kono ye kono shoe san yo ne mom ka ye timti na mantimi a ka nkyerɛw na watinya tina se me na makoma miensa odi moto nyema me ne kwa ne ko ko bisa se ah na unia wai maba o se ayaba ye kono osi kwam be mu
Wobi a watika mu a wasi for no. Eye den na afi dia car cost me fu me nko. Na mu baby a mo kɔ no ɛhɔ so go die. Moto mpo. Sa pam ni wo moto. Eki mo ko. Wati moto so. Wasi wo nko. Na wati mi asi fom, emom no anantia be water site ho. Akura. Galamse amenem. Ya me bisa se. Ade a meti ade we so a wo de me kɔ no. Me si me nko. Baby ye ko ya me si me nko eso yi. O say me sanye no. Ɛhɔ nso na be wada. Ɛhɔ nso na wo so wo ya dwuma. Eti na wo nkɔ dwuma. Na o apam no na o nkɔ dwuma. Eti na o kɔ dwuma. O wo so obi awuda hɔ. Hwɛ, Krobea, ye de ye nye galada. Ne mom no based on experience ne nkɔfo a ye no ma di nkɔmɔ fa galamse ho no. Se nipa wu tamle ne mu a amana ne do. Ma ye galada. Nti me kasa metumi ya. Yes, yes amana ne edo. Se nipa ko wu to amana mu a. Yes, amana de do. Enne bia chi no. Yes, edo. Yes, edo. Na nyame oye na de bia wo ye no achiwachiwachiwachiwachiwachiwachiw. Eti de bia bonsan be wie nipa adwene adi nyansa hye nipa tirim but later na adwene ne be firi ono so odi nkosesem. Ono ne nim se ye to galamse no amlanu mu amensuo no aye se ensuo anase ne kwa ne wura fi no sa adwene kro na onyaye no antimi anche ne nyansa se na odi nkan ka che ne maame sa kwa na san. Oh, sa na bonsam ya de o. Wo be ma wuti ma de koye ya de we no or ma guidelines. We say you say na wasam ma wura fi ho. Ati no apam no nim se wa be ma me na ya wo se ne ba no san ya na. Eso aye de na wa pit o nyo bia pit. Baby a wo ye djuma na wo de bo ne ko no. O site ho. Wo ye djuma. Wo ye djuma ho de bia no. Akwa na de boy ne ko. Aye de na boy no ko da ho. Day in day out also ko djuma. Etika ye twen. Ama djuna firi so se boy ne san ye no. Okoba bi foforo na ka wasebse bio wa pro na watete na wa dore na wo de wonya sika. Ase wonya sika we nyina na wudi na sa kwa bone wo sina eyampa se wo fa ye na wonya sika no na wo su ma me a se na ho be ye wo okọ galamse mu a se afei no aba adwuma ni mu a te se wo ya aba fresh no wo ye green unim hwe akora galamse mu se o ta ye green ewom se wonim mu a ye ta de wo ya ade ye do be ye enkanka ne wo no mu a ekwa amena mu no se onu mu bo amena na wo mu sense se ye ba bepie sika so a de ya wo mu ye ene se ye beka se ye ntwa aboa enipa amena ne ye ne dia no etumi fa akiri enti mu a makwa amu ye adwuma no wa wo kra ho nye den na fa wo ye de wo hye aboa nim enti se ye twa aboa na eye wo ne ye twa wo enti wo sa nipa no o ye den woko ubewu e wo site ko ebi wo ho a ebi die tumi ye amena ebe kasa wo ebi die tumi ye ebi a blast ebe kasa wo bibia betumi esi e wo ba bi abo ye adwuma no no wa famu ahwere won ko enti ye wo ma ye aba fresh for no ye ta yusu wo it means you or ye green pa na obi akọ galamse anko ni galamse babwa onko bi da woni mu hwe eye wo na wo san dwene tuntum etimi de edi apam no ya yem se onu obi kwa apam ni din no apam no ni din apam no wonu obi akoya apam sa na me ma dwene kyem se apam no eni obi akoya apam ana o ma mafa boy no e de akoyi musuo e de ma mo pit edi apam no ni obi akoya apam eje ma apam kwa apam ko wi a ma apam sa apam no ebi nie wakayo kala oba de na ta me oba de ja kwa pam ko hunu mampam ja pam mampam ko furu pam yes aka bi ma ja kwa pam ko hunu mampam ja pam mampam ko furu pam eti apam we no woni nkofo bia ko ya pam ta na madwene ye me eti police for ni nwuram they should go into this deep of this matter. This matter before them, no, it's not an easy matter. I am matter be a very serious. Na your blood.
Adakra galamse ewu ho. Se wa hweye na galamse ewu e ba fresh se ya na ye yi o. Eye yi kakra no na ye. Akoi me de bia galamse ewu. E dey say attack right. I never say ewiase hwe se oman ne mra jawa Nyankopon mra nyawo. Okay. Oman ne mra ejao. Wiase yetie se bibisi na woska ana se yamfa pepepe be anya djuma na yese mra na jawa kai hu se Nyankopon mra enyao. Mera se oman ne mra ejawa kai na hunu se Awurade Nyankopon ne mra de enyawo da. Hwe enti wo akodi bone. Udi bone no o se ona wo sika. Enti wo mekun na mikun a medisika befam enkosi hwe. Empata mo so o ta aka sa asem we bi o. Udi ekunipa no ona weska ma yemfa lawyers akese yemfa mawo na kaisha ne nso se nipa ne ya anadwe se wo kwa akoyi abo akoto na woni na busu akwa akọwe koto nso wa wo foforo wonya no fusuo kura mfa ma ne ba free say di obedi ekura no ho aye den okokoduru ho na ukuntunu ho na wode won se wura akotobo ni mu koto a wonya no fusuo ma ne ba o koto mobroni wakoche no na wode ewure fi say kuntunu na wukuntunu ho no woto hwawiem enti ye wuyi koto mobroni wonya no fusuo mpomfa ma ne ba no nyame hwoto enti wona aso we sika wona wo se wo wa links se di omo kan no protocol order from above wona sani oma we nyina wo bie sabe enti wode befam jaine de ye beja wo na mum Awurade Nyankopon mra de enya wo da medimi nkoba edi kan give us eba won mu abedu oba akoko somue abusuafo atiefo ne adofo nyina ye de nchia every give us herbal center asoye ebre obibia otie ne yadofo no mu nyina ye chia mo ye nimse Awurade adom nti obibia ho ye sede Dr. Solomon ene na boafo nyina nso ehon ye no apomden de eno ani givers asoye ena ewo yade adokoro wo ama samre wo tete na wo ha no eno ani givers enu papa no eno nti na matoa awie ebeka enu papa ho asam edi akira wo da bia obi wo ho no am yes mpanifo se abaso ba wo hoi ema eja epai anoma bi sunsu so da bia meye me buo nanso da bia nsuo to na ebo no adofo a wutie me da bia wo de wano ka mekwa akoto givers edu papa bi anom nanso da bia wo ya akwadworo anase da bia ni haka wontimi enko abusua enenso matoa o me kai wo se duro no a na lawatwe ni me betena hanom am me kan ho asama wo ye wadwen se ufri dwom ufri store ufri wadwuma mu hon mo abekọ adwaso akwakoto bie no a wani ha ye wantumi anko no ho asamwa enam gusu a me kan give us speak capsules every give us herbal center so ye ebe adwaso enyenne nenso panin de panin ti no edure edaso ebo adwuma ayie yeyem anasa ye ma ye ni da ho ena ye di edupapa ebe adwaso ye hwehwe nu bna ani nu haban ni haban awodo a ye kabomu a ma be ma ye be ma oba energy ewie ne peye ewo empaso anasa dem ena ye to ye bo asede edure ba adwaso enti yen ye dwadifo a ye ne wondi dwafa give us speak capsules ho de ye nu ye ho da biara da ena won susu wonu won ho da biara da ewo we nsem afa give us core capsules eno so ewo dwaso ebusua ka etire no ebe ye give us herbal mixture eno so eda so ewo dwaso edura ema ye immune system no ebustu kosoro pama yade awodo ehunu ye nia ye dwane no enho asem ena meka no eno nti no sa opesa woni givers etwetwe nkomo yade awodo na adokoro wo no opesa obo givers amane Dr. Solomon amane se doctor me hawuni eduro na mudie hene ena me nkonkoto nom no doctor de wo abotre ye nyina ye wo abotre ebekyekye wo niema mu kama etimi ama ho atom mamade na frey 0543 222 470 0543 222 470 afe ebusua wutie me malaria ana me na bi ose madedia malaria yare no ena eha won ko ade a edro ne ye ba ko pe ena ewodwa so da bia me kase
ama me ne wantimi ankwa ankodru no yade obi si ama me ne one said de wantimi ne me nse because de me maame anim tie na bi asa na me anim tie nti se wo pese wo anim yesem medie na wo maame nya me maame entimi enye possible ntimi mentimi ne wankwa ankodru yade na ama me ntimi ene wankwa babia na nka ye pese ye kɔ no malaria duro eye ba kopɛ wo dwa so sanse enatri di yade ne de tesese nsuo ne etoto no ano ye den gatas ne mu nyina choku amaze ntontom no wo fa ye ni agro prentimi so wan wo sie de hia da edru no eno an give us herbal mixture typhoid wanuma ye ono no obotare wo mfe na wo what art think asuo wo dwene ho a wo nte ase give us herbal mixture afebunu yade no abeso wo so ahye meso da bia nko akọ hospital ya ma omoja na yedru mojaduru ahodoro na ede emma wo give us herbal mixture no ena Dr. Solomon na boafo aya bedwa so sei yade awodo a edi enya eri ye hu moja no yemfa edreimra na emeko yade no emfu ye so ema ye hu entoyem so ye obi a edru awia kora na awodo edru awobra so na wuhuro do wobi se samre ameka se ewuhuro de no woje ne ho a enje wobi so to se awode me pa meje me ho a enje ane malaria ena eya osan aya off and on awane ba na ekọ na wuhuro ba na ekọ edru anadwo awokoda na ho afo se pam woda enna wonante a entimi nante wontimi nante free baby amete kasa ngopie gate ano a ne de se ohaw owom enye sa na nyankopon eye nipadua no anasa wan kasa wotimi se ensesan ya be nipadua no mam kope give us herbal mixture edro no ennom waso wi anopa wanum nyina to wontimi ne di na chese aduane no po enno wo kon wakọ ho akopese o kopedia eye give us herbal mixture entontom eda bottle no bomode na kwato edro obi ese ebeboa akoatia yade bia ebomode ewre nipadua sanse ema won kwamwa na nyankopon ebo yen no odi wura yemu anase wode ma yese emfa nante ma yade bia ntimi nkan ye nto no ema no aho eye de ne pa na se ebustu no ekọ nanim ema won so unya asomdwe eno te so pese yade bia ba ne na ade atena pese utimi kio anase efri nipaduanum dia eno an give us herbal mixture kodwa so we so pe give us entontom eda ho bamade na frɛ ye wonti bibia so wakoto bi wonti bibia so wo ho number no 0543 222 470 0543 222 470 afi bema yesem ekofom edura na do a wo de woda san ye fro daddy wo de wo nko a wo ye dada me so kope give us p capsules give us a twede da ho adure bi na make ho ase bema wo no oba hia wutie mu ntem anasa hu sane ntem no eduro ne ye baako amanfo nom na danse a ye di fa eduro we se hu ye se panyini wo hoyi won kasa bebre wo dware wie nso ana ensu asa eno ti ya ne ye ba ye mpese ye kasa ba tententen ye ma hunu se eduro no eda so ho ne a kire obi a eduro no eda so ewo baabi a wokoto obi enkane no ebi da so ewo ho eno ti no bi kasa se ne de chese enya asem kotoa etisa wo ye bema na ne Johnson ehu ayedene diama wo Johnson na wo chem wo Johnson na wo sum Johnson no kra entimi emba edro no eye give us free capsules give us atwede eda ho afi low sperm count say wo no wo sperms mo ya no hia enyeye wa ko hospital ya check yes wo hawa bem eso ate entimi nyinsa ne oba edro no eye give us p capsules give us atwede eda ho oba wo nso oda wo de be ma hia wo nti ede na ya wo nkwa na otie me so nso fita bi firi wo be mem eba anase nso fita bi firi wo be mu ba aya na wo dronso wo be mem hyehyw aya na wo dronso wo be mu hyehyw a edro no ye baako give us p capsules edro ye nom ema ye ho sisi ye ho so na ye kompa so a ye de gie de eno ani give us p capsules edro etu enam yade ahodo ase ema chese wo bibia timi ye adwuma kama eno ani give us p capsules no onua kuma eye give us co capsules esan se ko so timma bema obema yesam ewo mpaso ekofom eno ntino wonom pii no fa ko no ka ho mayen san se infections betimi how ko betimi because me hu mema bebra ono ankasa wo infections ahodo gonorrhea chlamydia syphilis ne de keka ho osan so ewo koko enti wo titi enam die no na o se twiti koko no so twiti koko no kwa na uje enam die na ebe hawo eno nti na ye kanfo edre ya ma obi a na ye de ne mienu nyina e ma for asumdwe nti eno nti sa wo to give us ko no am to pini ka ho e ma me be ma wo yem etetim
bema wuja wona ne moja wom oba nso wontimi nya wona nso wuja wona ne moja ewom no constipation asam na mekan bomade na kope give us call capsules aduro enom ko na fifiri woto afifiri sabe obema ho afifiri baby a wonnom give us call capsules a ebebo oba upu nsa emeye aduro no eye ba kope ewodwa so give us call capsules menstrual problems and menstrual pains nyina no yanom give us call capsules ama ye ho atoye afeye sisina se chia no koko chia yesisi dodo ukoto na wo sori ana ya asem ujina wonso na sa wo koto a eno so eya asem kase e de emaw kope give us call capsules aduro no bi enom na onso so ento koko nti ama wani da bia na oposa da bia wuti ya wuya wonu madura kase no aduro no eye give us call capsules nromiensa ena maka wansam atrew enawia yi metre se malaria de no eye give us seba mixer say malaria typhoid awode ufifre tato wanum nya odo ntimi ne dia me ka trew se na kope give us call capsules ena afa me ka se bema eno so aye mre wompem na jonso ho aye wode ne wo jonso a na enam ha na jonso ne ba na obemem ye wo ya low sperm count ne de keka ho no eno so eye give us p capsules ena me sa trew se wonum p no a fa no epi so sanse koko etimi ma bema so obema yesam ekofom oyemotim bema na oba usisi ya oya oba wuntimi emu nsa koko fifiri wani basabasa ama woni padue so no eya sesa eno nso eye give us call capsules me so edrei enye na wo pharmacy shop chemical shop herbal shop bia sawo pedrei dodo etua fo ani tre KNG herbal ye womrom Abidjan house dani herbal mystic Kolinak, Freddy Mens, baby be to a dro, wana waton a dro, a watrog swa, wana a swa a wobomo or pampemono, will be a bishana water herbal drugs piano, busanisa upe give us herbal mixer, dear and tontom and I give us and tontom da home, and I say give us 3 capsules, give us such a dear at home, and a corner so bema asoni sisi, at that box on a home, a drain now baby, someone to be sip. Na sa woni ya won komotwetwe kwanso nkoso a wonti na ye wo ho anopawia ne anumre me so bomade na frɛ na bisa ye na anu ye wo ho no yetimi aboa de ama wo bomade na frɛ ye 0543 222 470 0543 222 470 ya da masema momoni tie da sene ebesane mu ediesia okay sama yi obey mapom din beko yi a na ye 21st clinic what 21st clinic de esuna fidie a ye de yenhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo emfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia ni akire akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwen wo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemogya mu hwehwemu afeti esumasem se wanti woni pedua na se a wonte ayaresa ase esono se wa ahoden ena esono se wa apom yare bia woni efire enti anuma duru abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station ne di animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata binsu wo ba any sehwi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana wo krom na fa bitchima betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment be the true wia ohunam be bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchina Beko When we send your
police ni aduro imbu saba mesa amama hoden refuse to grow enya ho offense wa beka ho ahoden immune system onyankopon e de awura ni padua no musem moye ho ban no enna sa wonom imbu saba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amafo dodo no na di imbu saba mesa do ne ho adanse yese enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese enka ya wuti ne din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban efiri ho enna wo mpa omu wanyarewa ne dada na omunom doctor enuro no enum imbu saba mesa no a emomo ahoden pintin ya wo muntimpo se yare ehye omu ho imbu saba mesa ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 FDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkrato yi magye atomu sɛ ye braben momienka na dwenso bi ehu paa o ɛno sɛ ne sɛ madam fo kwachuwa ne kunu ya ne yɛde roba to ne bɛma mu yi ɛno me hia madam fo wɔ dwom ma wɔse ne kunu roba ne yɛyi kura ɛna mbisa sɛ no wɔnya aduro wɔyi a wɔse hwɛ doctor bi wɔ adwo so wɔn na hwɛ no Dr. Latte Lamarck Prostate Center na ya sabia no Dr. Latte no wo prostate no fokin sɛ deɛ wo ne dina na mama sɔre konwanim obi yi na ye ɛno de sa prostate yade no ehu enwanwa prostate yade de mro different enlargement ebia sabama ntimi nwonso ana wodwonso ntentem sɛ wodwonso de bɛma mu ye ne ya wɔde aduro clear ne ntam so kora wɔnti sabama wo ye ha enya de rubber beto bɛma mu da sɛ bi nti wanya prostate yade a emohu ɛda de pɛfɛ sɛ bɛma bia wonya prostate yade a wo ho de bɛkɔ fam nanso sɛ Dr. Latte de nadure count south prostate yade no a wo sanya wo ho de bodwuma kama wɔwɔdwo so ɔbɛfa service hɔ a wɔne aban hospital ne di hwani mu wɔyɛ adwuma firi duada kɔpi fiara numbers ni 0208 306236 ana 0555 799981 atadwe ene yate denne ni nyasa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye meka for nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onodwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani kirem o nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi junction adjacent Fairview guest house se o pese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho atɔ pese nask heba clinic ye number 1 Papa Sahara misane ni G capsules. Anamu yadi nyina bejane. Oh, kama dia menkasa ya kama na mebo. Kama dia ya kama mkweli. Mimi amba akokora fi school abama. So mi hu no ne swat na mzinde na yeo. Na white yeo no ansano kasa ase buhu bi kama mama no so akotobia no. So de ba akubine ano. Ba so tie. Donde yes kasa na nyaguru kakra. Na jo so na mochini ni. Na penzo ana ebi and I think so. Okay, we are not the Munia, as Munisha, I am so hey, I don't say, don't watch about Nami, Papa Zahara Miss Sunny G capsules, and now we are doing in Abedjane. Zahara Nupay, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyin was 0246 3483 Yare yo, yare ya. Ubenya wa ne free yare. Enunti ene Dr. Fokuo oni akrobato akabom se ombabua ite sebe onipa ne wochi na obua no a ene ye nhira. Eti Dr. Fokuo eye free screening ewo pechi number 1 29th November ekoji 4th December. Wa baba biara na wo diabetes no Dr. Fokuo ene akrobato akabom afasa aka no. Ye behwe free ya nyusika. Wa wo ya foforo bia nso no eno so ye behwe bosomi obetua 200 cedis per. Ye behwe sa mo adura
busumi akosi se o yare ne beko Dr. Fokuo Yaminshiraw Akrobato Yaminshiraw se mo adwen sa adwen power e de ama yarefo ye de car ebesi Pacific filling station ho baba bia no car be fa free e do aba hospital ho a no so untuete untua sempoa se bibi tire wadwen na peto nya ehumu bia so a betumi afresh our telephone number we 0242 155-935 Mrs. Wama bio 0242-155-935 Timili otumika nabra edena me dia chewo Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwese wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA ahwe edwadie nkrato yi mo agi atomo se eye Ejapoku laso baby ano ye bibidra ne chia me wadwuma mu mami no ye ade o obomode papa mesi na no me ko baby o ye aduro no enipa ba wo nyina edi adanse pen no besiri wa bi kura de mesi asa no wo di wo ho ne wonya asam ketua wase ne ho jojo e kura na entimi nya hwe nei na samo de ya ka sam kire mu a mo fara se hia abe ba clinic ne minim de otumi ye pa me ko de nam se sekesere ne aduro mami wo na aduro papa prostate abusuani nyina mami ma pressure aduro pressure na mabio Beba clinic ni awaye sosopa ya dia kese ni die hu ko a na waye ho adwuma bema wonwo de broni fe ni low sperm count no afa gononi hepatitis diabetes ni typhoid ya die bia de beko Beba clinic na mama ne bagye wo se obehwe no hamodie bia nim na mente da se obi kasa beko ho na amoa me se hwe ya de wo bi so no obaye tinyefo pa wonfa no ko Beba clinic koko no oba fichi kromu hawo bia e mane mema nyina je Beba clinic atum prekope o ta no so patrapa jansen ho a wusia na adwani atra patrapa kronum o fataizi na trotra usubesi Beba clinic jansen wa enkwantare so wa bohu ne signboard no driver bia nim ho mate bia nim ho numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208 Shasoro Nanado oye number 1 First in Soro Nanado order number 1 Wait Shasoro Nanado oye number 1 One good term deserves another. Kukurudu Minianom Ghana for MPP aban kwana se de tumi ma wo mu Ghana enyankoso. What the planting for food and jobs aba ama aduane abuso. NAPCO one district one factory ama adwuma ba ma mabunu enya bi ye. Enne constituency bia enya ambulance. Ye mano da chinti. Free SHS abusua bia enya mumfaso. E wo say ye bohon ban. COVID-19 ya de bone ba ye. Ye sensuo so kanea free. Na nado ye mampani a wote mane abada ye mane maima. December 7th abato no si wadwini pi na kwato abama na ekufuado ene MPP mra shebedani MPP amamu wani behu waso bete for more for nana to do more for you. Okay, yada mo ase arofoni ade she for ya san babio ahaye utek asembe ba da bidwumadi no ena waso eda suguso a utie no ye be koden koma ne ye bo eya asemu a na asie ewo pogukrum adujaman potamo krachia na damfo abefa no yenkwadwuma afedi adamfo aba wa ma ebusa ya osuosi kwam afedi ya yenkonkon hwehwa krachi nawu ya wakobutu ensuom galamsa amena ensuom ena odemu a wawu yase wo mo kwa akoye sepusmo die ndie ni bi na monso madwenkyira ba fa ho yentie mu bi Krobea nana yaw asante apesa makanana ana nyangu bonja no yankase median within for service and then na birthday ne baso ewo sepebu krum block B school wa enomre
no so pepe ni asase na wapi ne fane yapon na shushu we dey asefem na abedrum nsay dey o say wuram ye pa every say mentia say me dey me suspect abrante no no kran say on na edini green odini bone ni ono kra so onihu bi na mo fantansa ni na mo no so ko say ni from amona was say no entime o kan from am say Obana say and I did some mention no Krobea mention baby audio nana baby wo munhwe mi wadaro nana Krobea da wase say utum bi fe bisa questions my nana Krobea dana sama na me ka kira wase mpanifo na nhwe galamse ya ma mu wani nyina abesa no awu say ebia say ba bi Ghana mpanifo so mu do mu na si fom pa na we sa dia da bia dana na me ka kira wase South Africa ha you too good so hu sa ne ma we nyina biwa awu say ne asem na san si biem agara mpanifo di o mu chi dia enye di behunu ni ana aja argument ya ni ya de tutuni radio no sa na ne phone share asoma actually me papa ke me die fia wa ya die machine master ya tia na nampo mama bye bye na Krobea ntoto ponyo me kasa fra Argentina me de so bo no me de bema abrantie no empenfo se 20 wo ne so wo mo tukro o abrantie no ma me se man nko o so beko yese me nko house ho na me free ba se abrantie ne koku no so no ano ene ko no ko wo yo ko yesu tietie o ma me we se ka e masa enti enso ya emaburo yesi so me fantu enfo o si edi awofo ni yeti awofo nsem obi won ma na awofo ka bibia kire na onti wokofa problem wi ane dia subona beto awofo no so nti fantu enfo nana ya Krobea rabi mi chiana beja fo den obadi ya chami minche isa koma kusibim ne kase manson toko nana be me ya okogale ya makukuni be na obefa no ko na akukunu akukunu osan ya gare mo osan ku wato wapele nana omo na akukunu nti asem yo se kwesi onye mu hwehwe mu yi no mo cheboy no omo na akukunu mo le kodum gala asem am wakano no nana Krobea me mo ma ha mi gidi ni kame kan se apam maame ne hwe ne ba ne mfiri apam ho if that apam yi nipa bone ni enya possible so akofie akosere obi afiri ne maame wo se menni akola ne kwakoye se yaba nana nsa wo be bakola ne nka woni ebusa so sa akwa so nya ne kore apam de akola na koye bibi maame ne hozu apam omun so ne mu obeka ne kore omun shoko no obeka ne kore nyame nka mo bye bye yo nana Krobea Asante unu abadu afo FM oheneba ensam phobia mania takwa makro na mfidi ba hair by pair beauty salon ne meka nyina ne se amse we die ade bia ano hye pa abema no senye apam no senye ono na akubo ai no kra na or questions bi also or answer yi ano kire se obafo obi ba se odine Krobea bi se nipa na san ano ane se woka obaba ka be ka kire na ma me se mama nipa nka me ne Krobea bi nso asan na say we free money dey obi aba kasa sabe wonim hu bi nti wanya de se nye ono kra na wanya de nana Krobea pacho asam we ne pesa me kira madwon kakra bedi ni rappers ka kese free for kuma hwem de abrante ne ka se onim ho hwere nana eya no kre adenta woni ni pa na Krobea bi na 3 days wa ba na ombaye nti asam no mo bisa dan ni ye pa onim hu bibi pa Krobea ma han Krobea be ma ni won boy na wo be free ni free fie se wo de ne ko site wonim hu bi pe wonim se won hu bi enti aprosifo nhwehwe mu ye pa Krobea mesra wa normal messages ya ta kenkan na ho na ye minim ya na me de me de fa anso ya na won kai ti mesra wa ya kai ma me wai ma ko sini me ka se fra twema kropon e chi ampato mfo nyina baba mo piafo nana Krobea de nyame asese ne so say fiada abrante ni won de na danfo no nim hu bi pa ye suspect nti mo suspect no mo ndi kanche no me so me kasa ye frame Nicholas me kasa fi atonso sewia hello akra da wasi mamoni aduma so me fa akonya we so mfa nchia eye mi master ona bo prince neku kasi akra asema mo kaidi na kwase bi asema modu pa me so ma bi nche ne se boy ne die akra
bisusu sɛ boy no ɔno ɛnim boy no ɛwuo ne ho bi medamase ɛne adwuma pa a moyɛ ɛde som asanteman yo akora awie mamu nyina ma ha akora me ne amase ba kodwo poku wo frɛ mu pete wa ya mejo so ablankase so do na medwundwuma akora baafo folo panyini wo abode ase wo so wo chia pa nya me hyira wo akora kakra me kan se eye hyehyɛ no ma hyehyɛ ai se nti no ka kyerɛ ne se onsan na omla fie no se de be ya dance se wo ka se bia onsan mla fie no se etuo betwa se omu hu se bia wo ka so onsan nti wasan eye hyehyɛ omo dɔɔso akora omo dɔɔso no me di se adwuma no omo dɔɔso nti omo hwɛ ne yi pa akora yɛ de ma se ene adwuma pa Mama Krobea ewe game chio ni wabejafo. Mama yana mpese mebisa say from January to October yanti mujasem. But a free October, November, December mujasem nko. Wa she because of sikenti. Rese wakukuna downfo. Mama emanche ni maba wa aba. Ye prayer. Mama die enyame wanwa say Kozia kan Zia forces osinim dia me mining ti yeyela ye hwehwe sika bebrebe ani moja ya ye hwiegu nti me de me blemi akwala no so wanti wo maame na wodi wo nachi a wakohia no nkwanhia owu okay we ye ofedi kan mo voice notes a mo de abano ena yabo ede amamono aha ye otek 102.9 FM na Asem Beba da bidwumadie no ena waso dasuguso a otie awie ye beda agbeve heba afo nso ase se wonom nso eboa yen onom na di mo na so primo na krimu aba se wudi dware de sra eno boa ema honam wani nsansan ne nka bone efiri ho agbeve fever eye atwidi yade aduro se wonya bi na so onom ebeboa wo agbeve tonic umoja ata awewe a eya anum bi na no nso ye na oba bi yo ya odi agbeve ba masra so ebeje wo nkwa na aboa wayi yawo afiri nipaduam ba bibiara yade bia ko hinta ewo wu nipaduam se eyewuti edwa wo ga sabe wate nkante ko enam ebia prostate mu hawinti amasese wayemre ebia wodie ye koko anase honam wani nsansa awo na wo pe ana yefunu mukro baby a wodi akini akwa yentumi amwa wo no omfa ma agbeve heba wate faka ye kwadwo so na besi wo kwa mu station ho na ye besi woni nhwe animu pe e na agbeve heba afo ye wo brane mu aw ye wo mfidie ye nuo na ameka ho asem ne de ne wodwa so baby eto nuo bi akwa obenya bi opese ofre ye ne a ahoma ne ye 0246 59 5256 unya fresa ahoma we ya ya beje so okay sabre ya ye ka say ye ko ahoma ne so na ye ne oba ahema oba panyin abu akwa manhia na nafia tumtuo ya ne kobonkomo enkomo a ye ne na ahema ekobo nyina kiremu se mo beka ya ena kakra nie ye bonkomo bi wa afidie so ama akumase montin so de baabi a wo befa bia TV so any newspaper na abu akwa manhia dia na manfo obo kire se eduru anadwo bi ema ye che krachi bia sebe fundaka ena esi krachi ne ka so ye kokko busa krachi himfa na ade fundaka iko ose na nwanku bia wu no ode ko afedi ye bone kai we ya wo de na mu di ase ne sei ema bi bai se ye na nuanom ene wonom ye jai krachi ne ma ne di fundaka ne koi ye je ne ka ni kokosi ho ma nananom ko abu akwa post station ekoye police case krachi ne ko ye ka se omra na amamre ni amane e se fata se nananom ye no onom nwa krachi ne ko ya wa mabio ni nua ba no e ba ye obekire se ni nua ne homfa no yetu asem ne hyeda hye menne wonom asa akwa asem ne so nanayima wadama ahaye otaka famafidie so yamwa ha o maame ya bro eno na umpomu yankopon dare ni ene mo mpaibo ya hede pani krachi yasem a ye kan wona wo ye oba panyini wadama ebu akwa manhia asem no wona na hema ankasa wote asem ne sen krachi yasem pele me tiri mo chire mu mo bi e chire ba ye ne na tia ye ka se ye bi seda mo mpe abrantie no emra
na ye musame na no asem ni ni aba ni begina ho oni aba ni nsema no kan na ni so ye no ni bodi fara toye enti so ya je ka na si wa na se amamre kwa ni ye o se ni ka bia no ye ne beka e ko wi amu se last week ye ne ka sa ya o si o ko fa oni ana de na ba oni ana ama Obani ebisa no a o se afi do pe no kra onta oni ndabi awo ana ya ka chere sa si mo de zi aso kaka nti wan kan ko na omunkongo di wuduma na fe ye wunu ku e be faso na ye de da fe abrantie no ana ebi fara kan ba ho onu de o so ba no ko ba o ba no no so te nya buru no mo buru no o fre ni ya ba no so so ndo no ni fe also the front can now. Eti ya de ne se enefie ya me no ka se. E tama sa wono so. Ama na no pe ye se ye sia wumra. Asema o kan se la oyare. E yi konfo na. Oni aba ne tin nchen ni kuru se ababa wa no ayare ni ho nto. So me busa wa mo se. Na sa ya ko su no mo ko ya. Eti ni sia pa se. Anka you don't report bra. You to be judge your phone say me ya ntinema. So to be pa. O ti mi antini pa. Na say ye wu ka phone so on the day so mu ya tam no bra. Nti ta na mo ka dia. Yes yes say so yin dia. We kan won play no. To so me anka na say mo anya san papa anka fa na mo ka. Ye be mu say emu da he. Ti da bia. Emra edabia ya de bato asa me nyam ka no so esi agwako police station ya commander say obia anyi wa obetimi aba agisami ti ya ramu no mo zakwa bia we ko ya mo no ya lanse se fra ti esi wa ena me ni mo be ya force tie de ye yi ni fa de tie bi o mo de baba o mo de ba amamra kwa so so bia wa tie ni o mo kan ye no maka nti tamu freya na ya sana zite akwa kodie sete na ayo ti ya fatu ya bosu omu bi omu fo mo ka no sinsi no ebre pam sa brante na ba na ansama ni no woni eni dia wase wodi ye amakuo nsem nso no de ba ya amamre ko ni ne na kana ni shubi ni be ye fi ni odi ya after ni we na ko na da Monica sa oba apanyi na wada mo maame ayi fundaka na ankasa no dano a ye che krache nioma ben na ka fundaka ne ho no ko sam ni nya me se na mi ni ho na omo ho no actually say e suit ani ayi bota mo na ma mo tai ya mo go suit ni top and down ni le gumina incredible ma ko adi ano mi ewo ne die mani anko na ye video kanu niema na wo mu suit no na on se ana mo wo boto bi aka na suit ni shemu no niema na video ye na kanu so na fi ni suit ni pa no drive no ti ga na ye no no so ala de ka ko ba na atu na no drive na o mo private car nti ade a ye hu no oba panyi wada mo de di kan no ni nua ba no ene sa akonfo ba no wono mo ba wu fie ho anyanyam bia de na no mpanyimfo mo ka kire wono ma wo koye mi tra wo mo se ya sunu obi ya bia asem bia da anu ani de kan ni support wo mo ka de mo ye no e ko ye be tina me pro ma de ni bo mo ta ha de ye ni wo mo nko ani ahemfi e pasem no mo no pre sani e bele ye bi wo asem ne kan ani so because we so fan no de sin we so fan nsem ni go ha afem very bi ta kan ya na nya no kresa enti me pasem tie fi wo man kasa o manu o mo so am de ni mia ana ona na tie enti bra boy ne ba ho no a so enyi am wo de be di free oba ne oni aba no na wo kom ana boy ne sa afre oni aba ne se oju kwa mu mi boy bi atake me ana ona so fra konfo ba ne ni kunu
Did your move from Mokana? Enti, Omufra Omo no Koyan. No personal, and I do 2 o'clock. Anna Omujano, I say, yea, the players of one about Omufra and never. If you're buying that, taxi the baby car, you know, if you're not going to now, private car be a training. And Nuna Omoto Saki can never see so, I know, if I can see so. I don't go down. To one, why not say? A young person I couldn't say. No, I don't about a young person. It's in the fact that they are never taxing someone and I give them a cock. Now you're a kind of this one, so what needs to be because I actually who be a now. I know a J can be see. I know Omoto just taxi in a man on a 2 o'clock. And money, I didn't account if you know crowd. You couldn't find them go down. No, also the kind of bed you. Now me, on that. If you know you take a show. And Chamu baby, I mean, the chair, some of the okay. Enti ewurane de mo hye no se enkonko fa ni nua be ma na amra no meto da num tuo mfa nkire nananom eno na wanwa enne motena asenso a wansa ama baby hey ewurai wa kokodro na nananom we madam amomo aye saade wei ye hu ni kuromu saa ede amamre ne amane ne sese yeyo ya nkakra che ne ba enka nananom begina ne so amana ywa ompeso obebei yo that ya France ni ya say se musuo bi no de nam dia amamre kwa mu dia what ye makro ni sanen to da petra no ene ye gusho taka akum ya jimkoku ani na wa ama ne ka no sesio ye de ni say ye nyankopɔ ayi na chi nti ade bi ani wa da so anto so be yi ti ko ka na ya mo according to so mo be de ya na mo ti ya anto kwanya 700 million ni bi so so ni nya ka no mfama e tie bi obaba nti sa na ye mo mbe ti oba so amamra kwanso ni amane ya kwanso dia wa se ye e ke bi e bobo no a wa se bi ayi ya ho ni man ye gusu a ye hwene na wa me nana wa ma mo mi anton ka ne mo mi anton fanya amamre no anu dia enye duru wa tani e wodo ye be wodi e wa okay wa ha ye ni pe ni tie enti e po bi ya bo no e wo ye ni aye ho wa ma ye ni ko ye de fasu na se ni nua ba ne nso woni konfo ye odne ho abagimi wonu mu ansi nananom anim biewu a saa wo bai mu begya na amana to akoso atena mu asase so ana nana we are seeing it here. You could have said it. This is why you should it's in the patch. People in a yassing and it's here. If I enforce it, in Citrodoma, and everyone you need the also. A kind of person. Oh, yeah. Abroatia, pensio binum. Aye. O take FM for that say. Etiefo we ye oba penni ya wo bua kwamenhia. Na awiabremu ye ne no abo enkomo yi. Nana efia tumtuo na ye ne kobo enkomo fa. Asem we no apostle refresh our mind small. What happened that fateful day? We called the Queen Madana. What happened? Nana Medase. Na otumi nu ntemu ni. Na nananom atankunyomu abo kwamenhia. Meantime, mo YouTube and Facebook ne so no. Sa story we ya ye no. Ehun videos. Say enipa da sani what the car the funu adaka nam. Efunu adaka nkradogum. Na yehunu ka ne kura ye tutum seat nyina task cover. Ena driver no oteso a wochie nananu ahu wo ye de funanda kai ama ne ongrado fo ade ko okoya wa mabio ne ka ne de si ebu akwa post station this ya sa kai ene nipa no ni funda ka ne nyina no fa video ne to so wo ko YouTube ne so e ko Facebook ne so a se ne apostle ka edafo refresh your mind 1 minute yo akwamedasi na otumi nu ntemu ani na nananu atrankonyomu abu kwamenhia
etna asem no so se na ye etiefo nyina ani mu asem no na omutena so no omo hwe se krat no a na odi efunada ka ne nam no oba be pie na nanom anim na emom no wantumi amma nanso wantumi amma krat na ntumi amma asem ni si sen asem no na meka krat na nkasa asem no sa na dwo no ade ne si ye na de tene se ya ho ne nya ne te se krat bi akọ obo komanhia krom a odi funada ka enam enti anadwo be se no mienu eso ena omuhu se odi funada ka enam according to adesi owom abu akomanhia asem omu kan ye eno no funada ka na odi nam no omu se odi ko kroniti na odi aba kroniti eja odi ko kroniti na odi aba kroneja sa anti anadwo obi se o sene dan no hu se krat ni di atwantwe okrom ho ena obopiri ni ye hehehe mankofo epinchen no nti nkofo pinchen no mu he na efrada ka no wa tetere esika so wa tetere sika so a ya pinti ho white efunda ka no ne yesi won kratche na sha singlet no wenie wa amorcha no wono no to aso efunda ka ne ya pinti ho white ena esika so a odidi a 2020 omu bo pinchen no mbusan se na efunda ka de odi pede wa ha sintinka emrante no ede omu say kan because no musu say odi be nya nkamade wo krom won se ne enkane be free be 2007 mo oba na obehu saka wafo edu na dua na obi asufro daka no obune ked no ode ne nam krom no omu susu say no bi na nkakrache no ba be no krom won na nka ode wo hawo abre kro no enti omu bo pinche krache ne omu do mu say kan ni bi omu do mu say kan ni bia ma je say odidum fo bi papa bi o efre no kwabena eja kwabena na ba ho no mu a otumba baje krat ni free emrante no ensem ento mu bo na chese onim ababa wa bia efre na kua ewo krom ho o chese oba no ho wonna ni nua ba no ho oba no ho nsahwe na ifranda kan odi twema kwa yie adamfo bia yie na ojaisi wo se okoni nua ba no ho no mo ani na kwa akodi nkra ba oduru ho no mo a na wasafa ifranda kan di ato na kwantu so ono no ntemu a ni nua ba ni gyan na mu ode maaye eno no de di kan ya boy girl ne ba himfi odi o se efre na kua no o ka se di enti na ni nua ba ma na ama o se o ma bu no ba asa no mdo mu nsa ke kan no enti no wayare a se oda sevia sanwe so akontomra sevia kontomra hospital she sevia kontomra hospital no oda enti ni nua no eda ayasabia oja ya hwe enu ntan ama na ntumi ama no eni etu se eda foforo na yekuada ge na anko yetu se kwasiada no na nanom hwani mu a baba wa no ne konfo na ama ene nso mutena so mu so mo yare na nso ma ama eba na ejo enti krachi ne gina ho no de no odi fundaka ne nam no onu gina ho no ya wokura at the white ne fundaka nkrado egum ade fundaka no mo am wo YouTube ni Facebook no mo hwe se fundaka we bi ne de saka wana mo amunim saka wa mu no mo hwe mame why we bi se we bi na ya wo mo so ade twa kuro husia na mo hwe mame media minim mo amunim no mo hwe mame se fundaka we bi a ni ya hwe se boy no saka wa no okoya udi fundaka na amna dia kosi ai ka we kra ka ba o total corona we kra no ero kra se saka wa fo na ta yusu mo o san dia kosi saka wa fo ka so enzo e ka papa o za total corona ka saka wa fo ni fili enti ono no oda so no mo hwa mame coffee organic tiger nut powder atadwi sam no 100% organic ya se wunya bi na so odi a ebeboa wo wa si kire yade ni mojabro so wo so wuni padua ne yade ta bo basa srade ado so woni padua ni mu ana wa ye kese abro so se wunya atadwi sam no coffee organic tiger nut ni bi dia eboa yi free moja anim enti da ne da wo ho den fine oba utaka fifia ha obenya bi okọ coffee house breman ose kwadwo street UGC road ne so a ubenya bi eya afre yen wo 0247 995 160 and 0247 518 123 offer sa number we ya coffee organic tiger nut powder yen ni agaba ye beje so ye wonti ase ne ye bechirim afei Fokrio Herbal Clinic Dr. Fokrio and one ya krobeto aka bomu a 29th of this month ekosi 4th December 29th November to 4th December Monsha den so mu be free health screening
free health screening mesraw say ye hwehwe omogya ni mu na ye hunu esikyire yade ana wo obi na de ba ye hwekwa ye nyohwe ene ye hwehwem ni ehu yade foforo bi ye different na enu nso 2,200,000 Ghana pena bitua ye hwehwe nipadua ni mu aboa wo kwa bosome krope ye de atu yade a wo de ba ase ama wo na muntie every 29th November ni kosi 4th December ye de ka besi Pacific filling station ye wo pechi number 1 ye de ka besi Pacific filling station ye wo pechi number 1 note pechi number 1 ho ne ye de ka ni besi Pacific filling station e wo no ne ye de ka no afamo afri ho e de akọ clinic ho onti bibia se afre 0242 155 935 na ye ne won kasa abe heba clinic oba tampa abe wonu nso nie na ewiase ade ba ko a eya pa ne se odo yade achima na onya anu aduro medehye are ho pa o wa secret cell hawo wa fibroid etet wetire yade prostate mo kokura mibi hepatitis anase diabetes low sperm count utumi ni obada hunsuo ntumi nyam no yade a wadagnosu ana yese ya wolso entitwan na wu wodi akini a wunya anu aduro no fabra abe heba clinic niamo awo ye wo ultra modern laboratory wate ya watano so apatrapa new site ya number eye 0243 345 392 and 0506 460 208 ofra ya beje so abapa mo enono eye online shop na abapa mo no etiefo se wokọ Google Play Store ana App Store na wo download the app na eye paawu eye bibi biara wo pa tokoro bremu menko nantena ntiripadom ne mre aho wo de oda ubetua ka e de afa momu na ye nya ye deliver wa de abrawo e de na wo pa to e free electronics so furniture enuane a ye die entade a ye hye ye meyuti ni nyina abapa mo ubetumi a oda services amia be ya ma wo bibi biara wo pa to no just order we will deliver that's it what you say ubetumi a visit ye www.abapamall.com wuni iPhone ana Android phone na fresa number we na ye order nti many obo ade yemfa number no ne yemfre ye ne your phone ni nyebia 0555 55 7193 and 0591 21 4135 Abapamall for ye de no hey black foreigner or say nana yes it can be used for sakawa no I don't want that it can be used me say mo hwe that can say we be eye de yes sakawa ni bia enti black foreigners won be da or say yes it is used it can be say bet to me but it is literature sure I know I'm can literature bro for ba go shim na Ghana na msinia wo South Africa sasa dana no ba double so say hey akra mete obrof na mzi fansa papa literature brofo sure literature English India drew ho dia na drew ho I don't know Charistic Ventures where we are chiachia mo why mo na mo de Zahara Mexchane Zahara G capsules no mo diaba na aduro we na se wanya namu yade a wako a enkwa Zahara Mexchane Zahara G capsules aduro de ye ebeboa we bejew enam yade ni be free ho amoade ho ko pebitonom oba nsuo gu enka boni wom nom ne ade no pebitonom ena Zahara man capsules be ma won so ayemre e wo mpam omre yo no misi afri die free o die free no na unya Zahara man capsules a ebe ye free ho ama won so wade wo ho what you say ko ba bi eto nduo bia ye open budin ni amfama 0246 34 8334 afi 0248 56 9335 High Sense 2020 Black Friday big sales no etie for na yefiada and na mesramu mumongra High Sense showroom bia mu and na yatete so say who ya di amamo eye crazy discount yatete ye bone so ba bia wo bia wutie mi bia no bowra High Sense showroom bia ba wo mu se sia wo pe TV refrigerator chest freezer, air conditioner, gas cooker, electric cooker, washing machine, mobile phone, sound system, microwave oven, blender,
iron, rice cooker, water dispenser, kettle, steamer, bibi biara ye electric appliance biano. Ubo remua high sense for ye. Ya more 5 years manufacturer defect warranty. Na ya Black Friday big sales are ye. Ya tete ya buone so. Uwo Kumasi ye tie. Bra Kumasi ha edum Kofo Clinic building ni mu. Ye wo showroom baako ho. Obo asefo Mr. Mo Dabi a minyi medie mfrim. Minu anomo a mo obo ase. Adanse adehye. Monko new nsuta. Ye ne Central Mosque no de edi animhwe. East Legon monko Mensa Wood Road. Ye ne Melcom no edi animhwe. Opera Square Accra ye wo ho. La Paz Nyamecha Junction. La Paz kwan so ye wo ho. Bachona Rainbow Junction Spinters Road ne so ye wo ho. Mo amu wo sunyane Area 1 OGNTC building ni mu ye wom hohoi. New site Alabato Junction. Yani Green Shed Agrochemicals na wada krom. Odi ya wo pe showroom bi location for number we 0302 55 0000. Ya shas ye ne chedwada enti mana moto. Why? Savior food ne dia ya ajenkwa aduane. Mo am diabetes ya de ma mo ntena ho menkumo. Mo ajenkwanie Dr. Savior na akofa sa aduane we yaba food for nso de ono nsa tim so say ye. Unya bi dia beboa. Mesrawo se 1% diabetes ya de be kun insulin panie wa chedodo persevere food ni bidi what dey je papa number na frɛ no simple 0555 5 no yamiensa afi bo 7896 and 98 wanya nza no frɛ why na one papa ne nkasa okay emprempren ya ye kasa yi traditional doctor Dawood wababedu na monitua se obabedu se ya na enkomopa ene nepa ena odenam dog akwaba ya emia agra opanyi na mpomu chiri di ampo nya nkropa adaroma apono mo ye kama very good empodi de hu hia pa sabe ade aya na areho se obeti se obi se mehunam nyina ya beya ena Ghana hanso mo ye adwuma ben pa enti obi wo ha wo koba beduru fi ade kina wo kokora no ana ede enso wa nkwa ama obuada Dawood Scientific Herbal Hospital emwa ben ena mo wo ma manfo e wo sa hawde yo akra we da se na onim enye we ne si ye na nka ni je pa na week we me hum good eni pa mi ansa wo se me kotna na hospital wo kakra wo sehwi sure se me pese me ye adwuma na me hade na ni pa mi ansa bi ba ya na ba ko wo 62 years ba ko abranti a wonya 29 years ena ba ko 38 years 62 29 38 na omo ba ye no na omo ba man ye djuma kura enye etese enkeka no ho kura onso bi wa epeja bata hodin nim ba we mu de empeja kura 62 years ni no 7 years ni no be man keka no hoda enti omo ka o ma se we obi a woni de ya o de bai na mso omo nko ba bi a omo ye bucha no na omo nko to sebe abo aponche ne be man emfamra na omo se doctor ye de na mso mo nko to mra so omo ko to ba ye no first one the papa no 62 years ni di kan bai na me kote ahaban ahodo miensa na me de aduro no e de frasa se be abo aponche ne be ma no e de ma no koy ana ju be se 12:45 e ko bo 1 o na me nya ko me fa ko na papa na frame se doctor ade na peja o akokra no o se doctor ade na peja o na me se de because course no do so me na me ba ya me was 62 years na me ka se me be man ye adwuma no am so yem fast da e menya me wow ba ko no so ba ya ono so se since ye wo no ono na 29 years no se nka e ka se du ahomachi na ne be ma peja ohunu bi da eno nti baby amawo ontimi nko oko school kra na ye problem because ontimi ma ni afefo nyina ehuru no se wo de ohunu ho but ontimi nka toti se abribi mi di hu nkomo no so meba menua ono so okoto se be abo aponche no ogo so mo de man 10 series ana me kote ahaban ne de ka ho na me ye aduro no de man no ade chi anopa no wa friend se doctor apache no me timani na me be ma ne gina so eja tia to the 38 years no o se oni oba edi nhyiamu 4 years ni na oni oba na edi nhyiamu na ayese ne yema hye no ehwana ne be ma ne jujuye ne wansa ne no 4 years ni ne be ma mpejada me de ahaban no ene sebe aponche ne be ma no enye aduro no de man no
Honestly, the next morning, partial. Anti, a traditional medicine, it involves animal parts and a part of plants. Sabi abuani you cried the Edru. Wow. I contact the Edru. Wow. Who knew na wouldn't. Sure. Okay. What question? I was there, Obi-Wan, who named na ya. Or Jin who baby any. Sure. It's simple. Dawood 360 capsules. It me rheumatism. It me pains. Dawood ointment. It me rheumatism. It me pains. And it's any panel or can't a drum you no boma. Or benum 360 capsules no. Not the Dawood ointment, not an inco or this. Me cry there, no cry the same who could do buna halfway. Yen Casamre. And then I bonofon said by this rabbit do second caterpillar. Because so ye do my ding. Wouldn't teach you young man near my menum. Or mubro. Oh, Uko drums is here. I could ask no, I bet no riaso. Or bet once, no, not the best shack, Nebanas, Manuel years too. Not the beer shifty, Vinia, Areho. If you do any rock or Dassi, and who never I and the old Miss and Nankam. And once an abandoned so near baby dinner, I was over here. No, now be move have a fanico because I drink bread. But so far, Dawood 360 capsules and a Dawood ointment. And you may not capsules, no, the ointment, Nessa, and Opodari, and why, Nessa. Or quite Juma, Obaquaban, and said, ye, what does sorrow for? Wow, no, what den come on. Wow, the Dawood ointment and a Dawood 360 capsules. What was the country? Nyankopo Bonipa, and I said, oh, yeah, drains a draw. One, I should the only say to me the air drains a drew. Was it a mere about drains to our redeem? Or a pobia and the etre. Wow, and the intimate as I would do. You are who may be a Akoda, intimate Nantia, Naposiamra, intimate. Wow, and the Aka and Humadia Boom. Eddie, I yet a drew I had to these that would 360 capsules. And Human, dear him. Wow, no be complaining, say, me could to drink a na otiwana ye kedron ho asema onko to bi imagine so obi asoma ne ba tafo he ya se koto Dawood 360 capsules mame o shedan mo no ntimi nante o e na osoma ne ba no ji sika no o se ne papa penuro nom no do wan koto obi dum fo bi adaro ma o e be sra papa na papa ne se to Dawood 360 capsules ne bi brem wate e na ja o ji sika no koto e ndo to e na o de be to ba ko pe o o de bre no no maduro no. After 3 days, no, Nanny go to Jena, I won't want me Nantino. No, I saw it to me Nanti Piabonti. Wow. Jeff and the bunny babies answer now, a dana, was a baba, a then I would be an auntie. No, said Drona one cotton. Nano, a Malamolo bino, me my moro top remy. A fan and a bano, a tune botoma, or found a motorbike, unim, or quarter capsules no marco 10. Wow. Eddie Begu man, papa. Wow. And appointments, the council, papa, I have for you go to drink. Once a day, na meet me. Obi wa me ko to dwe no onantia na emu wo no te se mpane. Obi so de ne se onama na eye no kokoro te se kra na e wo ni cap na bubu. Enso na emu bu yo. Nsuo na e wo dwent no wi e betimi aye wo sa. Sa nipa no de Dawood ointment no. Onfa ntwi ko to dwe no. Na onom 360 capsules no. So onuma firi na nsa kosi na awotwe no. Afi otia ne na no so a Ekoti said the explain in the woman. Wow. On take a be. Wow. Yeah. And na sasabron se nsuo to. Nsuo no to sape. Awo baka kra na fe ni koto bi no obi wa ahuno. Onim say ya hu obi ananta. But na me no kese we sia no no. O nyini no wanya 50 years e kono na ne nan ba ko chia. Oh. Sebe na ordane ananta by force. Oh. Adentra. Sasabro. Say ni pano benom Dawood 360 capsules. No the Dawood ointment. Ede atwitwe ni kotodwe no ha eno ano no yesisi ya me kasa se ya na me ye nua no mo wa amanane a mo wa akwantu mo je adwumade o mo brɛ sure se wo nua bi wa brotri na ho na omane wa me mfa ne nkwa duro so omane wo adwumade no mo ye no ho nti wo sie obi a obitimi kotra brotri wa bobra wanya sika bada oba dress no ntimi dress ko aye adwumade wo ho wono mo brɛ Obeba no sabi na wobenya sisi yade. Okoto osoro oye adwuma some hours. Wobenya sisi yade ni sisi no wo de ade to me phone say eda form say na onkoto no mfa ontimi nkoto. Eden. Okoto awie no so obesa soro agina ho no. Na ni sisi no so ontimi nsantene mu nyina ho. Emu ye na ya
tuno manemre onka na kumanto ne yam onto Dawood 360 capsules and a Dawood ointment onom capsules na anopa enumre no the ointment no or da ho flatter no mo de bi atwitwi ne sisi na chi ama no obetimi ate bi de abo for asawa enumre na okoda no de bi atua no de ada wow 3 days time no wasaye ne sa menua obetimi ayi adwuma 24 hours sisie na emu wo no sisie na emu wo na nwo ne bi sɛnea wɔ bi a ne sisi mu wɔ ne saa koraa no ɛbɛ afɛte no wɔ sɛbesɛbe mpam sɛ bɛrima wo sisi start sɛ ɛyɛ wo yɛ a wode normally koraa no wode sɛ wona wo so bɛrima mu yɛ den a na da a wobɛtena ase ayɛ adwuma akyɛ no saa da no wokɔ fie no sɛ wote sɛ wo sisi mu yɛ wo yɛ a anaasɛ bi a program bi a mokɔ ɛwɔ nyɛ baabi antena nti wogyina hɔ a kyɛ wobɛhu sɛ wo sisi mu adwene saa da no anadwo no wode trae sɛ wo ne ɛyɛ wo ho kani ɔbaa no hyia ahwɛ adeɛ ubon se de nanka utimi ni hia no untimi ni hia sa bi feelings ne masa usisini ya be ma na hode no wo ye kakra na wabre because usisini ya but se wonum Dawood 360 capsules no na utua Dawood ointment na usisini ya ejaya be jai no intini ni mu nyina bie pe afa moja ni dimu afurusane be ma ne peje gina so a a raising angle of 180 degrees and na tetefo no mutimi de kanea essence nebonko and so there's a bearman who ye bearman but say the can essence na hwe ase a you tell say bearman na raising 90 degrees and I say 60 degrees Dabi usisi na ye ya no and say ba ne sa wo hia Dawood 360 capsules and a Dawood ointment ni mienu no enantibom sami wokuma se ha baabi a me wa metie oteka fam wiei emi aye ben na mekwa Dawood ointment Dawood 360 capsules no menya bi uba oteka fam Asem Beba Dabi also per Dawood 360 capsules and a Dawood ointment so uko Danny Herba Kolinak Samenko Samdora Habme Pharmacy omo mutie omo oboase enko Smart Herba and a Ghana ha ana bibi a wo bi a wutie oteka fam awie no Herba shop bi e ben obi a uko also per Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood Eba mixture sure me pese me nya wa ankasa ne odi nkomo ma me nya wa ho ma me me de say dance ya na dwo no wono mo frɛ me ya dance ya nko a sisi ya ma ese ebo be 10 kura ko na me du me phone wo go do doctor we doctor we ma ya adwuma na wi o aba ne ho atɔ number ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodafone is 0201 681 717 good enti eno ya Dr. Dawood na homa friend sesia wasori yi ene ne mon komo na de wonti ase no wonkyere mu na roller steel gate any automatic garage door no donima for ne diaba or the quality materials na adwo enti se wunya bia fato warehouse or garage or shop na no pa ebeboa ama ene park so kromfo ntumi mu ensuo gu so empopo enwe na ache nso be fa ye ne enkoye free estimate measurement emfama wo tropical na doa no wodwa so ya wunya bi na se o de bodie mu a carpenter fo age atomachim na pa ye wokumasi asafo YF junction ya BGR for office no 0244 123325 eye ya number ya se wo de ba ana wo frɛ ye ne a ya beje so future life smart food ne so ya aduane na aduane wei uyi obi a wota aka se yade bi ekowu a wo ne bekra wo a pese aduane wei bi na di aduane wei yade mposuro se wudi a ema we immune system ne ye den na ya Bolivia enterprise for na akofa ba akwada no wontumi nyini sebe wose kohwe okọ na aye no wankasa nso ota bre ota aka se wode yade bia wo so a ne bewie besrew emewie bio pe future life smart food aduane ne bi na di na emwa be kire yen wo yadem na yemfa eho aduane ma nkodi sofo line alignment kumase ha ye ne multi home de animhwe 024287 8090 eye ye number nyaminsa wom heba center ya abrewa basnade osi ewiase e basnade wantumi anwoda omobros ne ta wusie na se wuntumi nwa abrabrewa ho abrewa ba mu aduro nyaminsa wom nti no be wafa ho afa ba stroke yade aka wato osisi yade hania
kokoram enemu yade hawo ebua kwase paase bodwesa anwo wodi esi wo bodwesa anwo nkwanta ho na kasa wo pa abrewa maame enya mfinhia de obotwe ne akire ode bibiduro kan ene di nedwuma frɛ no 0246 45 0718 police ni na duro ni booster ba mesha no so odwa so aduro wei sani amanfo di ho adanse no nkoto bi a wo ya ye homa na moto kope police ni na duro ni bi na tonom se ahotutuo wo so asichire yade ana pressure wo so liver ni kidney problem bi wanya enam yade sabe waya mrampam ko ba bi ato aduro bi anaka se ope police ni na duro ni bi in boost herbal mixture onti bi ase afre police ni no 0246 208496 Lamak Prostate Center Dr. Lati onunsu nie edwoso enwowo wo ben edwoso fire station no se UTI na STI ene hawo wenya prostate mu hawo enlargement ana cancer sabe infection bi abamu wonte no se wo dwonso a wo bre pa wo ta dwonso so ten amwa ye mre ye de rubber kura to be mani mu bra Lamak Prostate Center dwonso na kam kura no a obetwe amwanyu ahoto wate enwo ba nsuo bi gu oho kyerɛw enka bɔne wom enye bra na Dr. Moao Freddy Sesia was 0208 306236 now ne Dr. Ankasa Organic Hills Clinic Limited yen na ye supply green food supplement no West Africa ha misraw bra na ye ma Organic Hills green food power kit no a enuane ahodo 9 na ejetua to no sa aduane we emfa ho no yade bia hawo bia men nyitwe nyadoa me se yade bia hawo bia beji empower kit ne bi which o power shim afafa shim belly grass shim super green hills shim na wo de ye nkire okwan ya befa so abayutu no wo yade no bra Organic Hills Clinic Limited na be kire yemu na yamwa ye wo breman Kumase ha New York Junction ye ne Royal Filling Station na ye opposite AB Amansan Boa 4-story building no ye wom 0249 208618 Krache no ya frena obo ya frena me yare me wo se hwi den da busuafo no kra ge na so ye ni nuanse sei wo ma na nanom apa lai akra yo akra me da se ye be tietiefu nyina na hwe asem ye da ho a ye kai no na Krobea Asante kotoko ewo kasa bi o yese wan kasa no bohwere ma se da ejije wan kasa ozu trim nye de ba abonten no nko a na ukotro no zo a wasintiki wo ye ne ya indika wani monte enditi yampa se akra sa adakai enye bibie pobi ene taye kira ahintasem bi wo ho anse se bepie ene se wabusu apani na asoma wo se ye de hia frim kwana kotọ adaka bra ena wokotọ adaka no wo ba na wo be short tuze se patrol se die yo ena wokọ onu aba hokọ gibie ena amanfo hu ye ena wo mde wo madwene bu ye se bibi wom ena wo made oka na se wo se wo de adaka ne de fa kọ na fa kosie wa mu ni wi endinana enko wo ye ye ni wi memene da kwasi ada edwo ada a wo bu nkonta wi ye no tika abusia pani entu bofo enka wo ho se monko ne nkodi adanse ye se eye no kore se adaka na nya bibia ne wo mu na mmom ne ye di besi ye de hye asomasi bepem sa abre na otwemienu asese nie wontumi mai emeka ahohwe na we nyina edi adanse trodo se bibi wom efri se bibi nimu a ena yasoma ase kotọ adaka na wakotọ ena asemsi agusi a enka abusua pani no amugura ebedutu ne ntoma aguso abeka se obibi animo me na me soma no na yanhwe ade bi die ntira wontimi ma no wose na danfo bi ena afiri mu no otọ adaka de gosie no na ewi de minimu ne sese wadanfo ana oyonko bi firim na eka wakoma so obetọ adaka asie no kura no a de ye no ne se okọ abusua no ho wosi nipa a wafiri de se dem ne tien de na adaka ho ka mafa na abusuafo na kire adaka a omope na watwi aka na omde asie omde hye no na mom ye nkotọ adaka emfa mfiri Emfanti New Town so oba ade akya me yonku bi awu meso omde munya adaka na mame metọ adaka asie no na me ba na me de adaka asie me ka so se me de bre abusua no ana ekuo bi a o masori bi kura tọ adaka asie omde hye ekuo bi ho a o metọ adaka eno yesi ye tọ ye tua ho sika no ana ye kwotire endi ekuo bi a wo mo ankasa wo ma daka so nko a wo mo disie wo mo Krobea no tete se bibi wom
enti we no say ye no kura bi wo mu say e bi a ye no yonko de a na bi a ye kuo bi a wo mo dwon a so ofiri mu a sa adaka we nku a bi ene wo say ye disi ye wo ene so ko ba ne sa na bibi wo mfiri say adaka no e abusuya enti wo mo kira adaka wo mo pe ana adaka no na watua ho ka ebu akura kodua na yie na se ebra wo ko bo wo nsa no wo ye ya so eku aye ba ye na adaka ho ka no de yafa e bi a sei ye ni sika enie ana adaka na mudi sie no ye sei wo mu sei ni etua ka na se wo ko to adaka sika so se medi ko sie me yonko ne de na te se bibi wo enti na wontimi ma no de se bibi ni man ko mai okay bibi ni man ko aba we so nko nipa ne di peti ni wadwe nkyiremu nana no monye dai oh se sie yi ne de se wa ma ka ne wo ho de mra no ekwan a emra ani amamre be kan fo bomu na wa ma ye amana ye yie no ka no ho de enye hu okay because me nke moto kura wo se nko ba beje na nso bibi wo muti na bia wo ntumi ma me da se kwasi bim manso anto akuro na adaka bia ya adaka se ya ye ni se ye etumi di sie ne nko ade etumi de yesakawa nana Krobea Sparrow J nyina hini na nsem we die akoraje nyame yankopon nko an na emrem ohene babroni great watiku afrancho heman osena na mudwuma die mitia mi fili na apam asem no apam nim kofishu wo hu bi kofisa akode eta no sotopre eno o chese prophet Elijah fie Krobea in fact mo bodwuma yankopon nhira mo ene mo nepa da ne da mo de benom mo de besom nana Krobea apam kofishu ni wo no yenkyero ni emusa ne nsem asibe adum force line eno no ato sankrawi nana ya Krobea Asante frame ebombi anwan kwanta trotro station na apam nana wanya de good afternoon nana ya Krobea Asante apam yen suspect no same wine e wara na apia eno no kaze Toronto G yakobufo omse akra na wi adwumadie no yen so ye tio all right sabre atiefo adwumadie na be wi ye na odi the prophet Samson odi for Samson and na ye wawoda ye ma happy birthday yankopon shiraw odi for Samson and na oye Krobea fan club for secretary odi the madwa also o papa ni nua afrim o papa keto afrim yankopon ya adomo a enafie akini memene kwasie mu ye yie wo fufuo yankopon kam ye ba beta wachi ama na ye fe kama pa ye di dwumadie ni isi ya ye di bi wu so yankopon ya adomo a ya ka bia de ba besom Gabriel Dr. Cash Odeba